Sabonani sesibile njalo lesisiqephu futhi esikhona kakhulu isiqephu sesizwe. Ngisazama ukuvela ngihle ngi-align ngi-connect khona phana ukuthi namhlanje sihamba lobani. Mina lami ibizo ngizaliphinda futhi njalo nguJoyful Mphuma phansi lesigodini eMangwaneni angihambi ngedwa njengenjwayelo ngihamba lezhwane. Emsimo Shaba isiqozo seJoyful endlini isithimba inkani. Sesibuyele njalo ngesiqephu esihle kakhulu. Sishisa esivuta amalangabi Jofi. Namhlanje Sabe Nyamendlovu. Yeah. Ngakwazi Nyamendlovu. Nyamendlovu ngiyakwazi ngidlula. Ngeke ngitsho ukuthi ngingafika ngapha kwaZulu. Uzachisa amafilimu mama. Limkangela. So vele ngokuthi mina yabona Nyamendlovu iconnected to iJele. Oh. So abantu beNyamendlovu vele ngamashwane. Hayi abantu bezwana ukuziconnecta la yonke into. Yeah. Sithatha kwasani sithatha konke. Mfowethu siyakwamukela kunjani? Ngiyaphila kakhulu. Siyajabula kakhulu ukuthi uchiye konke okwenzayo uzofika lapha sikuthathe kancane. Njengenkosi uKing Nation indlela esikwazi ngayo indlela nesikwazi ngayo. Sifuna ukukunikeza namhlanje ithuba ukuthi sixoxe nje lababukeli sibe kwazi lo mculo. Sihlale endabeni. uKing Nation ngubani? Okay. uKing Nation yimi. Ngimsukusikhosana. Yazi upredictable njani? Uthe ubuza lo mbuzo. Ngathi God. Yakwazi. Kutuza thini? Hayi uKing Nation nguwe. So ngubani o behind uKing Nation ngubani ke? Okay. uKing Nation nguwe. Wena ngubani? Yeah. Lapha likhuluma lo Nation wakongwenya. Umfana kaSitshela sabakwena ungezwe kwesinye isikhathi sebesithi Sitshela bayabe sebecela imali. Hawu. Indlela abayisebenzisa ngase befuna imali bathi Sitshela. Obani? Okay, sonke siyabazi. So when uyayikhipha kodwa nxa sebethe Sitshela. Kusala kanjani? Ngani basebethe Sitshela. uSitshela udabukaphi? Okay. uSitshela lo okhulumayo. Udabuka eNyamendlovu. Kodwa ngokuzala yena uqobo wazalelwe eNsusa. Kusho ukuthi emncane wasebuya wazokhulela eNyamendlovu. Kusho ukuthi isikhathi sakhe sonke ukhulele eNyamendlovu. Kulapha yenze khona iPrimary neSecondary yakhe. Okay. Ngakuphi kweNyamendlovu? Ngasikhuluma eNyamendlovu likakhulunywa ngami siyabe eCenter. Ungafika eCenter kule indawo edume kakhulu. Kuthiwa konadlana. Indawo yakho nxa usiya kiyo vele kakuthwala imali yomphathiswa. Hawu. Yahlupha uyakwanisa ukuxabana labantu abade bekuphathisile. Usuthenga injengo. Ungafika kwaphana konadlana uTwo Nation uyanthola ngendlela exa kusatha. Yeah. Kwenziwani konadlala sesifuna ukwazi. Hayi futhi lapha kunzima kakhulu. Lapha kunzima ngoba ugcina ungasakwazi ukuthi owakho nguphi. I think uNation kumele yenze le konke le comment. Exactly. Ngasinikeza icontent enhle kakhulu. On the side kuma TikTok. Asiboni senesisipiwo. And the truth. Yebo. Kuzomela kucabangisise futhi ngifuna ukucula. Kumbe ngifuna ukuhlekisa abantu. Kuhle weponda Maskoria Chris. Ntezo. Lenza njalo Maskoria Chris. Lenza njalo emasontweni. Hayi sontweni asezikhonoko. So eNyamendlovu sikonadlala eCenter. Asifuna ukuthi size siye khatshana singa understandanga ukuthi yikho yini la okuzalwa khona lento yomculo. Noma ngithi umculo bokhona vele ensuza le kumbe kuqale khona buseNyamendlovu. Ngikhona lapha eNyamendlovu. Yikho engithe ngihlakanipha khona ngananzelela into zokucula ngazithanda. Ngahle ngakhula sengingumuntu lwana othanda ukubonakala ethwele ikatara egapha. Ethwele ukuyikatara kokho kubazweyo. Ezama ukuhlabela ingoma yabeyiswa. Ezama uhambe crema okuyingoma. Ngikhona lapha ngikhula lami
esikolweni kungathiwa kufunakala ukuthi kwenzeke kuzaba lama prize giving day ngangiphangisa ukuba leJubani ngiyecela ku teacher nalo ngani uphambili ukuthi bengicela ukuthi lami ngiyenza into engikwanisayo so babevuma into lana ngikhula layo khwayeni lami ngithole kwabana vele mina into engithanda kahle kahle ikuhamba phambili umuva nyesaba so ngangicela ukuvunyela ukuthi bengicela ukuthi ngihambe phambili lapha ngiyenze so bengivumele ngikhona apha eNyamendlovu into yakhona yakhula yazi yazofika kuleli zinga lokukhosi. Uthe wena emculweni yiphi umculo wawuthanda yiphi umculo wawuthi kulelo katari egaba uchayi kusho ukuthi ngiqalisa ukucula kanti mina ngithole vele ngikhaya kudlala ingoma zeMaskandi. Okay. Ngazithanda kakhulu ngoba bese zingani izingoma zechurch kimi. Ngazithanda kakhulu but ngithe ngifunisisa ukwazi ukuthi kanti lezi ngoma zidlalwa ubani. Ngizwa bekhuluma nje obamncane nawo bakuthi hayi umgqumeni waphuma kumahawukela bekhuluma njalo iphimbo lakhe lalingichaza ngoba lalingandi incane so wathi nxa icula ngizwe lami ngifuna ukucula njengaye but into ayingishayi ukuthi maye wacula ngibone ethwele isiginci ukucula konke lokhana ngangingazama ukumlungisela sibili ngoba ngangizitshela ukuthi mina vela ngihluleke ukulungisela but ngazokufika ukuthi lami chayikatari bese ngithwala loba lugodo lami ukuthi kucine kufanana but emindini yami kucina kufika ukuthi ngingcono ngizivazele igabha leOlvin lami cha ukwenza ukuthi umama ozala mina uqobo wazwabona ukuthi umntana wami uyafisa kuthengela inye ilanga nje sengani sengithe qhuzu wangithengela ibox guitar enye ngangithanda kakhulu ngicabanga ilanga ethezomvusa ilanga ithola ngilele imphathela engubeni esithi siyemasimini into le la namhla kayiphumi kimi ngishakwa phana nxa vele ngizinto zikhamba ngithanda kakhulu umgqumeni vele bengimthanda kakhulu ulingise because bengithi ngahlabela enye ingoma ngizonganisa ukuhambelana kodwa hayi ngapha kusayala eKatarini hayi waya lokho esikhamba amakatari ubukela amakatari chama katari ubukela waya vele anti yasazithi Maskandi siloku geza uthi ngani umuntu wakhona Maskandi vela kuhlabela abantu abangcolayo wegeza ngani sengisondela ngokugeza uthi abantu bembize emgqumeni umuntu athi emgqumeni kimi uzizwa into yakhona ngizwe ngani yaphila ukuthi lasi ngelakho lelo vele base bembiza emgqumeni Nyamendlovu vele ngihlanya kakhulu but ngahamba lokho ngishaya kwaphana wahamba ukuthi ubaba ozala umqobo ubechaya indolwane izwisisa ukuthi rumba kodwa ku right but bengakhipheki ngabe uthini ngalalela indolwane kakhulu ukusitshela hayi lokho asokwami lokho into le ngiyenzi ngapha mina kuMaskandi ngiyenzile isikhathi eside kwazi kwafika ukuthi iKatari eMaskandi ngiyichaye ngokupheleleyo serious sengichaye iKatari eMaskandi vele ngizitshela ngoMaskandi vele bebuza kimi ukuthi kungayenzakalani waya kuthe ngo 2019 ngathi ukuthi ngindeminyaka ngeke ngabuya ngapha eGoli sembuyelile ekhaya uthe ngifika ngelilanga kulo mnawami oyendele enkaya uthe buya wathi body yazi kulabanye abafana kuthiwa ngabecholocho ngale yena wayesenkaya wathi kuthiwa ngabecholocho ngale kuthiwa Insimbi ZeZhwane ngathi kanjani mina wathi mbuyelazi ingoma zabo lapha uzazizwa vele irumba mina sengingene kahle kuMaskandi ngikhayo ngakhalwa irumba besisilwa labana abami ngesikhathi se-radio befuka uchaya irumba into ungangceno ehlele yenda vele kade ngingazwisiseki into yakhona but uthe kuyile yini kusenzwa luthando okusenzwa ukuthi maybe makungukuthi ungumuntu because lokhu kunanzelela ukuthi most of the time uyathola kule Maskandi versus Rumba ukuthi waye kulicala ukuthi mawuntanda uMaskandi maybe ubusuyeyisa irumba and ukuthola sometimes uthola ukuthi umuntu othanda irumba abeseyeyisa uMaskandi indlela vele ngangizwe ngayo Maskandi echaya ngase mbona abantu berumba badla baswela into okwenza so umuntu wabo wayesefuna ukuthi ukukhiphisa ingoma yaMaskandi efaka irumba bayabisembangela umsindo ngoba ngangingezwa vele yona uMaskandi kahle kuyalaleleka ngoba uyabe sithi ukuthi nxa ikhuza lapha uyakhuza so irumba engangizwe eningi ayitshani ngiyakuthanda dali wami ngikuthanda mama hayi into yakona vele ngizwe kumbe ile ngifuna silungise lapha umuntu mawuthi iyalaleleka lapana ngikwenithe mina ngicabanga ukuthi most of the time masingabantu uba le something oyithandayo kuba easy ukuthi maybe ucinisa uzitshela ukuthi
lokho kunye vele sokungumsindo yes we understand uqiniso wosportekile emimoyeni yokungalaleli izinto ezichaza uzitshela ngenxa yokukhomba into yakho oyithandileyo usomnandi kwayikhuluma hayi abantu kulezi insuku bayakhomba engaba semculweni uyashesha kanjani akhombe konke lomculi ukuthi nomculo wakhe ezephume endleleni avumi phumile kathesi so ngangiyileyo ndlela kodwa ke kule ngoma ngikhula vele nganyenza amafanisi kumama wangithola kwensikhathi bebuya bezokhuza abezinye izakhamizi ukuthi unation senze so phakathi kwealbum leli okuthiwa nguRush Hour phakathi kwealbum leli kulenye ingoma phela even nxa ujayela ukuhlala emabhawa kulokuthi ibhawa so yakini yaqalisa enye ingoma ongayithandiyo betshaya ingoma ebhawa uzuqinisa ikhala ekhanda lakho yazi izicine la izizikhalela yodwa kodwa kanjani ungazange uthi ngiyayithanda mina ngiyayithanda but ngomsindo wabo behlala bewubanga uzokhula ekhanda so into lena bayibanga kule ngoma eyisithi mina ngimkholi wabantu ngikholi inkulungwane sesigaba lamakhulu alichuma manje kutheni ngisehlulwa umntana nami eyedwa utsamani so umama kwamchaza kwinto lokho so wayesesincane nganisefuna ukungikhuza ebese thatha utsamani ebese bona ani yimi anti mina vele umntana ongumfana ngiyiwa so ukulalela ngokungabi masinyani umama ngasithi ngwachakanye uthi yena wayekhohlukula ulalela wakukhatshana ngangaphangisa ukuthi incwala angaphangisa ukuthi nizwile ngangingakhanye ngani nizwile sibili kodwa uthole semphindile ukuchaya umunye umntwana kumbe ngabe ikwenzana nani so into lana so yathi ngayi mawe izwi ingoma lana okuchaya umuntu eke kwaqala kumbhowa cina senilalela ukuthi kanti ukuhamba njani mina ke khonapho kulelo album umntwana futhi ade ethanda into zensonto ngazwa ingoma eyabe sithi loba sifike ngeRush Hour sicela isivulele singene noma isiphi isikhathi uJesu wazwela omunye umuntu esiphambanweni ngeRush Hour wangena ezulwini kokuyana kumessage kwahle kwahlala kimi so ngaba lokuthi mina kaThesi nxa ngichaya uMaskandi ngiyachala ingoma lezi yabo ngizachala lezi ingoma uzahlanganisa ngangani so inzondo leyana yokuzonda irumba yahle yachabalala ayikho uzonda irumba ukungayizwisisi ngahle ngakhonda ngoba ubusibe ngumsindo uyabona into enzakalayo laphana ngase ngifanana lo mfazi womuntu wendoda yakade ithanda ofike warojwa kwenye indawo wagcine sekukhombile ngokubona iBenz thina ukuyiBenz kodwa ubaba ngwameni uhamba hayi enyawo so ngahle ngakhomba so ngase ngizama ukubalansisa ukuthi imebhuko indoda yami ngaboni yabo kodwa imbonisa njani so that's when ithando lwakho for irumba laqala ukudevelop lwa developer khona abagcina senithanda isikhomba kakhulu kule ndoda yami kwaya kwamuzwa ngitheka we Maskandi wachitheka umuzi so ngothi ngithe asikhali khonapho umuzi wachitheka usuchitheka lami sengisitsheta phela lo mfana uyalaleleka lo vele ngezitayela zonke sengikhohlwa sibili kudlala Maskandi kwafika ukuthi mina ngingumuntu lo anothi engabona into enhle ngiyafisa ukuyenza uyithanda uyenza angithi ngangifisile ukuthi ngifuna ukucula nje umgqumeni but uthe kwenzeka kathi aphathi mina ngiyakwenza lami lokho but same time ngingakwazi ukudlala ikatali yerumba uthi wena uthe njengokuthi wena uthe ufisa ukuhlabela njengomgqumeni wazi usithi hayi ngiyafisa ukwenza lokho okwenziwa zinsimbi ZeZhwane which is not a wrong thing so from there onwards waqala ukuthi okay awuthi nihlukane lo Maskandi so mamela kakhulu njengoba njilo ukuthi akuzange kube lula ukuthi indoda yami ngase ngisithi mvini mbamba ikatari ngingathola umuntu odlala irumba ngithi ngicela umbonise ama notes ani ikatari irumba ibanjwa njani so umuntu lwana wangitshengisa ngacina sengilokwami kwisound okwakuvela ukuthi ngibe lengoma mina vele most nxa ngichaya ikatari ngifuna ukuhlabela angifuni ukuchaya emakatari esigambeni so ngacina sengilokunye kuyingoma kwami nje ngase ngikuqalisile khona apha kwaphela njalo ngoba kwasokuvela ezimnandi uzakukhumbula ukuthi ngizakukhumbula ngani kuzabuya phathi kwakusithini chorus yakho sifuna ukuprofile phela lapho kungahambile ngalahlile lo mfula ngasithi
loba ngalala ngingadlile ngijabulela ukuphila loba ngalala ngingadlile mina ngithi ngangikuphinda ngithanda ukuthi loba ngalala ngingadlanga ngijabulela ukuphila so okungoma kokana base benithethisela khona kwasongani ngikhulumela ukuthi kumbe ngithi ngikhaya kuyalala because kwawuma kwisikhathi zokuthi kuyaphekwa emhlabeni ngase ngichaya ikatari ngasuke Maskandi ngithi loba ngalala ngingadlile ngijabulela ukuphila wangaso ukuthinta umama wesikhathi ngani ngiyasola indlela ezokudliwa ngayo but kwahlala ekhanda lokho ngisunjani ngebhadi asobhadi ngihlahle enkulu kwayenzakala ukuthi ngibe sezandleni zomthetho masinyani sichisi rush hour kanjani sichisi rush hour kwenza mina bengumuntu ade chovisa nya drive so usekhaya anti uthe una 2019 wabase wawubuyela eGoli ngangisekhaya sokusenzakala khona okungase ngikhetha ukuzisebenzela ngochovisa ekhaya ngichovisa ngewonda feed so ngisenza njalo njengomntwana olengqondo ezincane kwasokusenza ukuthi ngitransport amagoods engakwazi ukuthi kanjani ayini avaliwe umuntu ade sithi ekuchoviseni kwami kungafona umuntu ethi ungaphi ngifuna ukuthi ungithwalele impahla zami ziye country park ngifuna ukuthi ungithwalele impahla zami ziye phumula ngifuna ukuthi ungithwalele ukuthi kwami okunje vele ngumuntu ade thanda udinga imali nje awudingi lokuthi wena kulani phakathi asomsebenzi ukuthi kuhamba njani ngeza ukuthi umuntu utheni imqondo yakawukho la ongekho khona so and then omunye umuntu wayinjayele wasemfonela masinyane ekuseni wathi ngicela ukuthi ubuye endaweni enje evillage enje ubuzonithwalela amasola abesuke ngaphi eBotswana wayese exciting nxa usecholocho ukuthi asuke eBotswana so ngifuna ukuthi aye country park semuntu yena lo ngayindokumthwalela vele izinto zakhe so umuntu ojwayelene so ukuthi ngihlakanipha ukuthi into lezi kwesinkathi zingangihluphayo ngoba kwasokuyisikhathi ngabe ngisemukela lezi zinto ngifake emotweni yami sho ukuthi ngithe mangifika ku 24 hour road block liyana ethi nxa siphuma iThijolo kusiyali ngathola kule road block babisa wathi uthole 912 into ezinje ezikaba nayi so sicela ifoni zakhe la ukhuluma vele ngeconfidence salaceleni ngeconfidence iyantela ukuvala iJele hayi kuhenzakala so bathi simfonele nxa bemfonele eqede engani umuntu ovumayo imoto yami ehamba wazi uthe sokuchaya izikhathi ngabona amapholisa ukutshela ukuthi kulani yini emotweni hayi anti hayo ngamasola vele Wobe kungamasola hayi ukuthi maybe bekungezinye izinto uthola ukuthi izidakamizwa hayi bekungamasola vela ngisomuntu wayenjalo hayi ngitsho phela into yabona ukuthi awukwazi iyo magutsa ngathi amasola uyakwazi ngangwazi but ungazi ukuthi abuya hamba njani so akuthe sokuntambama sebengani sebezachaya ngabona sebendlalisa eceleni komoto yami sebehlalisa omunye ngapha bathi hayi indoda sambe central besenza lokho base befonele police station lapho ukwazwakala khona bathi umuntu onjalo kabanje yena lo muntu so uma wena ufonele lo muntu awumfoneli yini umbuzo indoda asengile inkinga yempahla yakho ifoni yakhe yaqina ingasayenza into zokungena bale eqaleni yangena kahle wakhuluma la yongani ukhulume kahle uthi hayi ngiyavela khona lapho ngasikokudala umuntu yena lo ngikhuluma ngomuntu ongazange bekhona la kathi esemehlweni nami kakho kodwa izwakalela khona apha esikhona lizwe so uthi wena waye ngumuntu odinza fika maybe wasenanzele ukuthi into leyana sokuchile wathi wadansa ngene so kanti esenza njalo wayesenza ukuthi mina ngibe senkingeni ngifika bengcine bezama ukuthi bekhulumela amezindlela ngakhuluma indlela engangikwazi ngayo ngoba kusenzakala ukujwayele ngahlala inyanga ezingu3 njengomuntu engakwazi lutho esala kuthi hayi into leka ngiyazi abajali kufika emthethweni bayakwazi ukuthi nxa kukhulunywa ngento okuthiwa yimarshal uyabusu echwa ngaphambi kokuthi usala kunjalo inkundla ithi is finding guilty wena ngoba anti vele in this case utholakale wena kulezinto khona izinto ziku possession yakho so noma ungazi suwazi ngenxa ukuthi lempahla injani ikuwena ngale sebengakwenza ube kwazi so ngamafitshani kuyazwisiseka ukuthi ngahlala endlini emnyama isikhathi esinganani ngahlala isikhathi eside kakhulu njengoba bengikhulumile ukuthi zazisachisa insimbi ngo2019 sasinganani isikhathi kwahlala kuso ngahlala iminyaka engu3 elenyanga ezimfu lokho uthonisiswa ubuyela kumbe wawu ngemva kokuthonisiswa ngathonisiswa inyanga ezimfu3 wagwetshwa ngagwetshwa so kodwa ke ngikhona apha kena le ndawo
ngakhumbula kakhulu ibox guitar yami mfuna kulento emfuna ukuyicupha kuwe lapha engicabanga ukuthi lentsha yakithi emfuna inanzelele ikumbona ke ngobisele emuva briefly ngempilo yalaphana yaphakathi eGhana ndawo ndikulapha ukhona eKami maximum prison indawo eyokuthi wena ungathi ungayibuyela kumbe indawo ongafisela ukuthi noma lesitha sakho singayingeni ngendlela zokuthi kunabantu abaphila ngesinye isimo abangakwaziyo lapha abaya khona uyazi ngeke nginanzelele ukuthi kulomuntu ongakwaziyo lapha ayakhona odinga ukuthi abekwazi lapha ayakhona if isikhuluma ngeKami maximum iprison but ngesingami njengoba ngani ngiseyinkosi ngesingami so ncane nanzelela nginanzelela ukuthi iKami maximum prison yi correctional center iya deserve ukuthi umuntu ongabonisekiyo phandle emphakathini ayeboniswa ngoba yona indawo embi ngoba indawo oyithatha uyifaka kuyo ngokuthi uyehlule ukuphila abanye abantu ngaphandle but kangiguguzeli futhi ukuthi abantu bahambe endleleni seceleni bekhona ngoba phakathi kwayo nale-ndawo ilezi izinto ezisanga kuspoyila instead yokuthi zikucorrect endaweni yokuthi ucorrecteke umntwana opasayo esikolo ngofuna ukufunda ngoba ukufunda kufunda umuntu ofunayo ngoba ayisimi ngedwa nisejele iKami maximum prison ibila abantu abayi-2000 ebhodini la ama inmate but ayisithi sonke esiphume ejele saba ngamasinga kulabanye even in term fika ukuthiwa sengena ka5 ejele of which umuntu lana vele ukufunda kafuni but why mina ngingani ngiyayisalutha umuntu asozayizwisise kahle ngoba kulapho engithole khona ubukhosi engibo bona manje ngoba sengifikile mina kuyona le ndawo anzange ngibheke izikhali sokuhlabela ngacela uSancharge ukuthi amvumele ngenze lokho engikho khona kusenzakala njalo into okuthiwa nguteacher ngifuna ukulibrief enye into encane liyakwazi ukuthi uyathola ukuthi uzokuthiwa uteacher urephile akade senza iscience efundisa iscience or akade senza igeography uzokuthiwa urephile umthetho ubusiyamkhulela ngoba ijustice umuntu orechiwe ngathi urechiwe as long kade ngaso virgin okwempilo yakhe yonke bengahamba ngale bemhlola bemthola ukuthi vele uvulekile ungumfazi abala mchino okunanzelela ukuthi wavuleka kanjani bakuthatha bekusebenzisa so you can find ukuthi kulomuntu onguteacher owathwa urephile of course not ruling out ukuthi vele bakhona abantu abakhohlakele angifuni bekuzwe kabe emakhaya ekuthini ngani usuyigoqela yonke lento ukuthi almost everyone who's there teacher because bakhona ama teacher abayizilwane abazenzayo khona abantu esigabeni abakwenzayo khona yafuthi iGPV into enkulu kakhulu so ngizama ukuthi ngiqondise labantu ungagcini wena ubonakala ngathi uthi wena most of abantu abama teacher balapha but kuye uthi wena kuyenzeka ukuthi banengi njengawo usithi ukuthi kunjenje wawugwetshwele wena wawenziwa kumsebenzi in which in this case wakumsebenzi wangokudriver kuphela so kungenzeka futhi ukuthi lalaba abanye abagwetshwele okunye labo lokho abakwenzanga utsho njalo ngithi silungise khona so kukhona futhi njalo abazithola benza amacala kodwa benesiphiwo esinjengesokufundisa you can find that ukuthi umuntu osejele isikhathi sakhe ngesokuyafundisa into asekhetha ukuyifunda if ungakhetha ukuthi mina ngifuna ukufunda iscience kathesi uyafunda iscience ngoba ukhona uteacher wayesazi iscience wagangayo phandle or ngithi owawela umnyama wangena ejele ongakufundisa iscience ufunde mawuvela ufuna ukuyifunda ukhona umuntu wayeliloya futhi ebuloyeni bakhe kwapana zama waphambanisa bambamba unxa usufuna ukufundela that thing yobuloya uyaba ngumloya kukhona umuntu othi semakatarini kade sochama makatari njengoba siwachaya so uyathola ukuthi umuntu osaluthwa ngabantu phandle uthole sengenza icala ngiye endaweni njengayona leyana so abantu labana sibathola bekhona ngale ungathola ukuthi uthi mina ngifuna ukufunda iKatari uthola umuntu umzethi mina ngabotshwa ngo98 kodwa mina ngike ngahamba le ndolwane ngike ngahamba labo bani mina mbotshwe ngo2007 ngike ngahamba lo Allen ndoda ngike ngahamba labantu abanje so awuhlabela nyakwazi la khona phejele lokho esisenza suthola ukuthi mina ngivela phandle kodwa nyakwazi ukuthi ngizaphuma masinyane ngoba abantu most abayenza njalo uthola ukuthi uyabe sithi uzaphuma ngemva kwe10 years so mina njengomntwana uyabe hlakaniphe sensondele eceleni kwakhe
ukuthi hayi mina ngiyayithanda phela ukwenza into enje so ngathi ngisitsho njalo ngathola abantu akulanto yokwenza phela ngale jeli so umuntu nxa ethola umuntu ofuna ukuba busy ngaye uyamenza lelanga lakhe litshone masinyane engacabanga inzima so nxa usithi ngicela ungifundise ikatari uyakwanisa ukutshona lichaya ikatari kuze ke tshoni la so into leyana yangena ngikhona apha eKami maximum kulento okuthiwa iStarbright ngiyakwazi ukuthi layazi iStarbright besenzakala laphandle ngikhona apha eKami ngakhula aku explainele umuntu upodcast laba nama podcast amahle ukuthi uthini ngakhonoko engikutshoyo ukuthi ngaphakathi uya upgrade ukuthi even lesikole yangena ugrade 1 qinisa ungiform 4 so benanzelela indlela yokuthi umuntu lo phela waqalisela eKatarini waqinisela bamvumela ukuthi mbumbe igroup eje so ngibumba igroup yayivuma ukuthi abantu bangaphandle nxa ubotshiwe bakuzwela kakhulu nxa usejele into yakunika isibindi usalandisa njalo so ukuthi look iphupho lami vele belikucula bengicula la ngaphandle andijele alisoze lingistope into mina ngifuna ukuyenza wayeli iphupho lami okuyikucula kuyikuchama katari yini yakunikeza leso sibindi into yanyenza ukuthi ngoba ngendlela engambotshe ngayo ngangathandi lutho but ngithe ngihleli nje esayilini ngicabanga ngaphandle kulomcula ngazi ukuthi kumbe nguMathe Asmere kumbe ngubani but ukhona umculi engangile information yokuthi waqala ukucula esejele so ngasenanzelela ukuthi ngike ngathi ngicula phandle omunye umuntu wathi phela lesiphiwo sokuhlabela but isiphiwo sami so mina kuyenza ukuthi sizophelela lapha kake ngizwe ukuthi bangivumela yini ukuthi ngiqhubeke la mina ngisenza lento ngisejele waphakama bangivumela ngahle ngangena kiyo so ngaqhubeka ngiyenza lento so bebengihawukela anti ngangishilo ukuthi ngangithanda ukuthi ngasuka phandle sengicolonizwe izinsimbi ZeZhwane uchuno wazo so lalo bangisenza amakatari bengithi ngayishaya emuntwini ngafike emuntwini ochaya ikatari bathi akula amakatari nje ngithi so ngiyakho ukula abantu abamakatari vele babe lawa abamakatari la madona insonto ziyadonate amakatari so ikatara sonto ehluphayo nje so sondele umuntu echakara sona uyakwanisa ukuchaya ingoma leyana ka rush hour ithi rush hour ipabe ngakwazi phela abantu bejele izinto ezingani zivela phandle mina ngamvela phandle ngithi ethi rush hour ngiphinti kule ngoma ehluphayo ebese kusondela kuma gajela erehab ethi kanti ufana ukukhuluma ingoma rush hour incebe emzwisi ethi ho siqalisa ku so mina ngangivele ngithanda ukuhlupha ukuthi ngicelana ukuze ukuthi bayenzeni phandle uthanda ukuthi omunye ugajela uyabe senzwisisa into enzokuhlabela ngithi ngivalele obusuke efikela ethi Insimbi ZeZhwane bekubizani bakubiza ngekubize njalo because bese ngithanda ukuthi nxa ngisenza njalo ngisenza kokya ngokunjalo uNkulunkulu wangu wawusi Insimbi ZeZhwane wena ekhaya ezivayeni ezakhiweni nxa uthanda babela information into ithanda abakubiza ngayo uyakwanisa ukuthi nxa ungumalayicha uyathola ejele bekubiza ukuthi malayicha kodwa vele imoto ngapha zasengasekho so bakubiza ngendlela abafuna ukubiza ngayo into yenzayo ngomsebenzi wakho noma ngento oyithandayo so into le yakhula kakhulu ngaze ngayizwa ukuthi lami segazini okokuthi even ngingavuka ngisiphofu namhla ikatari ngiyachaya but kusenzakala njalo you can find that ukuthi ubona nzelela ukuthi ungafuna ukulungisela indolwane kumbe uAllen kumbe uMaskandi kumbe ebantwini abachaya ikatari into le baye bangifakazela umuntu kathese ngafuna ukufunda ingoma kaKing Nation ama emergency uyakwanisa ukuthola uthuni wakhe kwapha uyaphuma lenye ingoma nxa ukuthi uyehlulekile ukuchaya straight I would say ukuthi vele inspiration uyithola somewhere that's it kulesi isikhulumo sathi sona there's nothing new under the sun nah inspiration uyithola somewhere then you're not plagiarizing you're not copying but from leyo nto yikho lapho kuzavuka ubunguwe bakho khona from leyo nto yikho lapho uqala khona ukubuilda ubunguwe bakho then usuyipersonalize wena the way wena lawe usufuna ukuthi uyidirect ngakhona khona ke sikuzwa khona so ngichaya kule ngoma angikayirekhodi but ngikuthi ngumntwana lwana ozithembayo ekubhaleni vele ingoma mina ngeke ngithi ungananzelela ivini uma post yami ngiyabhala ingoma so ngipost ingaphumanga mina ngilavalo lokuthi ngingavuka sengehle ukubhala ingoma so kule ngoma ngathi ngisejele singeni likatari ethi bangane bami kambe ngiyakubona yini ukuthi ubandlululo kalusilethela imali ubandlululo lubulela iZimbabwe
asivale namatonga sivala amanambia sivala amandebele sivala amashona kube yi-one nation Zimbabwe yona le ingoma katheso ngizwayo ngabe ngugajele osecholocho kungabe ngugajele osekami because ngike ngachifta amajele ndawo nxa ngizwa ngikhuluma so iyafika kuye ngoba ngikhisimusi bese senza ukuthi ngichaye lesibotsho yona le ngoma ethi chaye yona phakathi ejele ngichaya ngisejele ethi one nation Zimbabwe ngangisichaya ngisejele ingoma lezi zazingu2 lenya ikhuluma ukuthi izembe libekiwe ligama labancane labadala ngangithanda ukuthi ngingazichaya kulenya isithi kwajabula izitha zami ngesikhathi mangena entilongweni kodwa ke mbonga uNkulunkulu ngoba sengiyilokho akade bengakucabangeli lapho bese ngizaphuma uNkulunkulu besazalamula bese ngichaya izingoma lami engizibuzwa ngabantu ababotshiwe ukuthi ntwethi into le uyicabanga uyithethe ngapi ngizwe into yakona ukuthi isihlupha kakhulu sihlupha kakhulu kwaya mbambe khona ingoma zona lezi uzozirecorda yini uzozirelease yini njengoba ukhuluma ukuthi ingoma ekhona kodwa ungazange uyikhiphe ngizazirelease uyazi ngikhulelwa yini isimo ngikhulelwa isimo sile kufika isikhathi lama managers ami bethi sihlele nxa sizahlabela ingoma mina ama managers ami angitshela ukuthi sihlabela according lokhu la lokhu kungaba intshumayelo singathi sifuna ukukhuluma ngabafundisi bathi sikhulume ngani ngabafundisi ngathi kathi sisikhuluma ngesimo ukuthi kuthiwa ezimpaphezulu kalina kumele sikhulume ngani so siqalisa ukudraft into zethu lama manager sithola ukuthi kunenkinga lezi njengoba sengiqile vele ngabuya ngapha ngiyenkulumeni liyana yokuthi ingoma lezi usaza njani so kathesi sihlabela ezintweni esiyabe sisiyakizo ezikhona ke find that ukuthi uzathola ukuthi kulesinye isimo esesikiso siphila njengomuntu personally yaba lenhlupho zakhe so what influence do your managers have over imusic oyihlabelayo wena because in understanding ukuthi when iartist nguwe icreative lapha nguwe so influence bani in what you write ezingomeni zakho mina ukhipha uhlabela mawumculi labaculi abahlabela ngezimo abanye bahlabela ngokwakha abanye ngabafuna ukujabulisa nje abantu wena injongo yakho ma uhlabela ngeyani injongo yami mina ekuhlabeleni ngiyokusenda imessage ebantwini kungaba imessage yokuthi abantu abaphenduka umbuso wezulu sisondele kungaba imessage yokuthi abantwana kabayekela ukuganga kungaba imessage yesimo esesikisa ukuthi njengoba kunje sesibona kunje bafowethu kufiwa kungaba njani si-increase impilo lesiphila kungaba imessage efundisa umntwana ukuthi kahloniphe unina ngifisa ukuthi mina ngisende imessage ukuthi lokhulu ohlele ekhaya engizwe ukuthi ngizama ukuthi umntana kongasamlaleli emlaleli ngizama ukuthi umuntu omntshontshelaya engasamntshontsheleli ngizama ukuthi umuntu ongahloniphi omunye umuntu amhloniphe through ngemessage evela kimi but bese kusiba lenhliziyo inhliziyo yokuthwala iphakela into mina engayibonga ema-managers nami nginanzelela ukuthi mina lokufuna ukuqhuma iganga ngiyazithembe ekuqhumeni mawuthi uqhuma iganga kusho ukuthi ngiyabe semfuna ukuphuma endleleni kanjani nginanzelela ukuthi bese mfuna ukuphuma endleleni ma into lana sengiyibona sefanisa ukuthi uyabona ukuthi ubani wayenza so kwaba so ubani wayenza so kwaba so so wena kathi uyabuphuma endleleni ngengoma kumbe uphuma endleleni ngezenzo ngiyabe sembatshela ukuthi kathesi njengoba siza e-studio so until izwile ukuthi uhamba njani so mina ngifuna ukuthi ngenze so usufuna ukuphendula ngiyabe sengiqhuma lapho uzama ukuthi I think abalandeli berumba kakhulu bayi understand le nto lethi ireza siyasika so uzama ukuthi uyabusithi hayi ngiyabe semfuna ukusika ya kungayisikho okokusika kodwa ngilokuthi kwesinqadi ngithi manje ngihlabela ingoma silike ingoma yami mina yabiqondane lokuthi kumele iyekhuza umntwana akhuzeke but ngendlela enyabe sengibeka nganqanzwa ngithi ngiyaqhuma ngiyakwanisa ukuyenza ingoma yami mina iqinisa siyathethisa umntwana uyizwa but emqondweni wami mina kube kusithi ngifuna ukubhala ingoma uthi umdala nxa echaya akhuze umntanakhe but ngendlela yokunanzelela isimo lokuthi inanzelela ukuthi abantwana banganise bephuma endleleni abadaleni ngicine semfuna ukusebenzisa amazwi ukuthi umntwana ngamamchayela yagcine bonana usamkhuza sumthethisa uSharon lithendele but ama managers ebesesithi hayi into le ungayibeka so because ngili creator ingoma nyazazi ethi into le ungayibeka so uyibeke so la nxa ingafika
umntwana uyakwanisa ukuthi azisole nxa bechaya ingoma le la bese nanzelela ukuthi njani urongo so indaba ungabeki so ngeke njalo ngiyaqalisa ukuhamba mina singazwana na siyakwanisa ukuthi sithathe isikhathi eside but into yakhona ibisengijabulisa nxa isiphumele ebantwini uzomuntu antu yabona into le thina siyayihlela sihlezi yamamanager ukuthi njengoba kathi sifuna ukukhipha ialbum leli kumele sikhulume sikhulume into so kwabana sinjalo vele siyabe sile enye into akadibiyele omunye le enye into adibiyele omunye mina ngingedwa nyabe ngicabanga ukuthi into yami vele iyabi number 1 but isithi nase sihlele so ususuza abantu besithi hayi khona lo luluju madoda ayikona luluju mina ngedwa lokuyana ukuthi ama earphones umzwa ngedwa sezibonda kakhulu ukuthi lama imphoza kakhulu so ke ngiyanginanzelela ukuthi kuthiwa umuntu le 5 minutes zokuhlanya angazongena kwazi khona ngiyayinkuzi la bekhuluma kukhona so ngithi kwesinye isikhathi ngithe ngicabanga into ekhona ephikayo 5 minutes zokuhlanya ngoba ngilokuthi sengirealize ngedwa ngibona ukuthi into right ile so engunanzelelayo into eqhakathekile empilweni ukubambisana lokungatshelani into yokwenza kulento engazwisiswa ngabantu when it comes to management mina nanzelela ukuthi abantsheli into yokwenza liyaxoxa labasibonisana into yakho lefuna ukuyenza mina mbone ngana yenza ngesizathu lesilale mina bakwazi nxa sibe izinto mina sisenza izinto awuntshaphomba ukuntshelti nazi inkomicho thatha inkomicho longantshelanga ukuthi ivela kubani lokuthi ngeyani kumele wenzeni yazi nxa ubuya lo mbono ku King Nation kumele ukuthi khangela phela okwenza ukuthi ngithi so yikuthi lokuthi lokhu njengomuntu lesamo bese ngihlanganisa mbona ukuthi into nele yaphuma kumbe yangivera umuntu lo njalo kayisikho konke nguthatha ayisikho konke ngiyichiya ngiyeza ukuthi apha phela undoda lona uthe ekhuluma into le iyasebenza singayisebenzisa ukuthi nxa lami usuthola ukuthi yena indlela ade ibeka ngayo ibisilela mbijana sesithi plus laphana singathi so you can find that ukuthi ingoma yethi yathi siyaphuma uzayithola ukuthi ngoba vele ingoma ngeke yekele kuba lephutha ngoba mina umuntu vile umuntu lento ayithandayo uyathola ukuthi abantu abanengi uzazwa bekutshela ukuthi into le imnandi but uthola baba ngo5 besithi ayikho mnandi kungayisi ukuthi bayakuzonda but belendlela abazwisisa abayizwa ngaleyo ndlela ukucabanga ngayo so silokuthi nxa sesikuphumela kuzokunje sidayi ungaba umbe video promo ungaba kumbe ukuthini hayi senzeni so ngisizathu lesi kuphume into mina enyenza njabule so kulezinye izinto ezijabulisa abantu kathesi thentsha kuyindawo ekuthiwa kuse yazikhohla indawo zeGolani phela ngihlala ngakhona akade ngitsha khona namhlanje bendlandwa ngabanye abantu bengcoma ngezinye izinto ezingahlelwa ngayimi kodwa eziphume ngalo angazi ukuthi izinto yakusho hayi ezingahlelwa ngayimi eziphume ngalo yes ukuthi kuthiwe ngakuthatha kwafika sokunika akulinganise khonapha njengokuthi njengomali Shaba ithi zwana phela nation kathesi uyabona nxa uhlabela so ungabeki indaba ingendlela enje so wena ibala leli libeke ngendlela enje njengomtshana umuntu sithi mtshana ibala leli libeke ngendlela enje ngikwanisa ukulithatha mangilithathe ngalibeka ngendlela leya mase lifika ngale alifiki kuthiwa Shaba uthendi ngithi ukuthi Shaba uthendi yenze so lifika sengilibeke so nxa sokusiyafika ngale sokufika sokuthiwa unation kulapho ngifuna sikisibuyele khona ujama Katari usase phakathi bengifuna ukuzwisisa uqala kwegama elithi King Nation unation uzalo lalo angithi ngilekhaya uqala kwegama elithi King Nation uzibone wena usuzibiza ngenkosi kwakhuluma futhi uthi hayi lapho ngafika khona ngaba inkosi usitsho ngale uking ubuyapi kunation lapho usuzozo kunye vele kahle ungamelanga kusho okay ngiyabona ibize lithi nation ukhulu wami nxa ngikhuluma ngokhulu wami abantu abasensuza the sinqabe embukele ngikhuluma so abakwazi ngokhulu wami unqaba ukhulu wami wayengumuntu kamoya wayeprofit so into zakhe zonke wayezenza ngomoya mina ibize lithi nation angiliphiwanga ngisegcekeni okay
ukhulu wathi umama ekhulelwe wathi ukhulelwe malukazana okusesiswini kungumntwana ongumfana uza kuzala igama uza kuthi nguNation ngwenya ibizo leli lichazisa ukuthi isizwe ngitshele kwathiwa umntwana ozamzala uzaduma kakhulu emhlabeni uzaba umuntu ozaba semlonyeni yabantu kakhulu emhlabeni uzakuba lobukhosi so amabizo vele thina besiwaphiwa ngumoya abazukulu bakhe bonke ukhulu so into le wayigcina umama sithe manga esikhathi sengihlakanipha ngimbuza ukuthi indaba lathi nguNation wathi ibizo leli waliphiwa ngokhulu wakho so into le ngavele ngihleli ngilayo kodwa awusamthola ngikhula ngithi ukhulu ngamthola mina ephila wachona ngo99 okay but yena ngikhuluma ngalaye ngoba ngangingumntwana kodwa ke into le ngayigcina ukuthi kuthiwa ngizaduma manje ke nansi indaba njobe ngijile ukuthi ekukhuleni kwami ngumntana ade ethanda ukuthi omunye umntwana yamphambanisa ukuthi ngaphuza ukutshintsha so badala ngibe semlonyeni wabantu umuntu osenyamendlovu yakwazi vele bengumntwana ongaphuzi ukuthi sitshintshe vele sitshintshe masinyane vele ngikole ngikhuleni la ukuthi nxa unjalo ngcono sihle sitshintshe so ngikwenzela ukuthi ngaba semlonyeni yabantu kakhulu so mina ngasitshela ukuthi so njengoba manje bekhuluma ngami kakhulu vele umuntu onxa ukhuluma ngoNation kathesi uyezwa lo muntu ebuza Facebook ukuthi uNation okhuluma ngayo nguye lwana wenyamendlovu so ngathi sokhulu yiko kokwakhulu ukuthi zaduma hente nje hayi ngamankomane but ngithe sengiqalisa ukucula ngizacula irumba ngaphupha ipiece anti ngathi ngiqalisa ukucula ngathi ipiece ngitrekela livalelisa udumo lukama Elli ukhiphe usasephakathi kumbuzo uphumile ngabe semphumile and then okwenza wakhipha idlalade wena usasephakathi uyalithanda iqembu leNsimbi ZeZhwane angithi ulithanda okokuthi ufuna la ukuhamba ngalo tune uhlabele o engqondweni uthi ngifuna ukuba part of this team mina ngumuntu othanda ukuthi emuntwini ngithi yamgcwalisela vele ngikhule empilweni ngangithanda ukuthi ngithi amana uzibani yamgcwalisela ibhola bendlala kakhulu esikole so nxa kade ndidlala ukubona umunye umuntu ukuthi mina vele skillile siyadlela ngiyasichaya so ngithe ngise ezakhiweni kwathi ngelinye ilanga so mpractice ingoma ngabe ngiqalisa ukuchaya ingoma liyana ethi nansi indaba enzima ngiholi inkulungwane zesigaba namakhulu alithumi kutheni sehlula iguma lana ingoma lana ngithe ngichaya khonapha eJele anti sengisetsholo kwaso kulantu abavela phandle asebezwile GPS bazwa laziphe engangashwa so ngathi ngichaya ngekatara mfana echanje wamadrama oncane ngichaya ingoma lena omunye umfana othi ngikosiphile ngwenembe ngamfazwa ngicanda usegoli manje weqa wathi zina umuntu umfana efuna ukudlanyisa wayebotshiwe weqa umfana ethi vele uyazi umfana esenza so vele senyenza ukuthi ngidume aluchaya ingoma zikama Elli so so into lena yengiyethusa kwanyenza ukuthi ngihle ngiphindelele so sengiphuma ngaphunywa ngakhitshwa ngepresidential amnesty mina shidaba sokusele nje amalanga lami iphuma so nithe mphuma nti ngisizwe ukuthi mina vele ngiphuma ngithola Insimbi ZeZhwane zibuye ekhaya usuka kwazi khona anihlalanga vele isikhathi so mphuma bona abantu eJele babe ngiadvise ukuthi uyabona nxa uphuma lapha lamagadi hamba uye join Insimbi ZeZhwane but mina ngayile ngqondo yokufuna ukuhlabela vele empilweni ukuthi nami wena wongasomqondo wakho ukuthi maybe ngifuna ukuba part of kuwe babe inspiration so ngayile laphana hayi ukuthi ngifuna ukujoin hayi so kodwa ke ngisemphuma phandle ngathi ngifuna ukuthi ngingathola Insimbi ZeZhwane zihlabela ngifuna ukuthi ngilanda uma Elli imtshela ukuthi mina yakwanisa ukuhlabela inkomo yakho liyana 8 akuyihlabela ngoba wena uthi uyakwanisa ukuyihlabela akuyihlabela yipi unasi indaba enzima mina ngumholi wabantu ngikhola inkulungwane zesigaba namakhulu alithumi manje kutheni ngisehlula liguma lami ngomuntu oyedwa umntanami lo uthangana selivukela mbuso so into le ngathi ngayenza so ngathi ukuthi uzokuvuka usinga kuwe so ngangichaza into lokuthi ayiphakamele into brema Vimba Dixie ubona umuntu ugajelo lo wayethiwa nguNdix echolo njengaleso sikhathi so wayethanda ukuthi ngangithola nje amakatarita kumbhize fana uthi Vimba Dixie so ngafuna ukuthi ngithi ngingafika mbathole wethala zathi Vimba Dixie usolo sifisa ukuthi hayi ngifuna ke ngihlangane labo wathana sangali
oyewe yazi ngicule kakhulu ngalade ngikhona ngiyatsha ivoice ngiyayizwa ihambile ya into le vele ingoma le ngayisingcwele ekhanda ngithande kakhulu mayisifika lapha ethi ufundisi kasizalisi khona insizalo umlodi abanye abatuthiyo lufuza imbiza awulona lufuza umqomo lufuna umakho muhle aloke lusemandli alolo so vele ingqondo yami ngifika ngayisithi mfuba agcwalisele ngingafuna ukuthi amakatari mina ngiyabaphi imali vele ngangasafuna ukuthi ngifuna ngafika khona apha kanti nyanya vele ngikhuluma into akazi bekhona uNkulunkulu nenhlelo zakhe phela ngiyake ngizwe ubuhlungu maso kusenzakala so empilweni mina akulanto yangidabulayo ngadajulwa ukuthi ngathi ngilenhlelo zami because mina ingqondo engangilayo ngangiyokuthi mina bengangizwa ngihlabela so bazathi mfana uyahlabela indaba ungahlabeli bese benika ama-advice ukuthi yenza so ukuthi unjani uhlabele so vele ngenxathi irumbo ngangazange ngathanda muntu so ngase mbona laba abantu babazambonisa indlela erumbeni so sengifika phandle mina anti ngangihlupheka ngisanda kuvela ejele ngangeke ngithi ngaze ngizothiwa Insimbi ZeZhwane ziyachaya ijolo uhambe because ngangimuntu ohlupheka but ngangenza ukuthi ngishaya ikatali yami ngingedwa kwathi inkomo umfana othiwa nguTrust engoma ngishaya ikatari lapho idloze lakhuluma khona phela abantu abakwazi anzange ngike ngicabake mina ukuthi semfuna ukubhala ingoma ngibhalele uma-Elli mina ngezwe inkulumo nje zabantu bekhuluma ngezwe ukuthi badabukile njengamabantu labo and ngavuma ukuthi abantu abayempela badabukile because umama wami mina ozala uqobo nxa ngakutshela isitory lesi kwathi kutshona uma-Elli kuntambama ekhaya kuzange kudliwe because waqondana ukuthi kutshone lo mphathi we-12 apostoli othiwa nguSadara abantu badabuka ekhaya umnami wayekhala vele ngiyinyembezi kodwa mina ngangilesibindi sokuthi angeke likhale njalo vele ngikhuluma so indlela ababedabuke ngayo umama wazokhipha inkulumo ukuthi kwesinye isikhathi ngabe ethiwa uNkulunkulu sikuzile ukuthi semfuna ukuthatha umuntu sadonate even ngogogo njengoba sekhulile inkulumo le yakhutshwa ngowami umama straight ngoba umama vele yena wayesezithanda ihliziyo I think vele izinkulumo zabaningi uyabezwa mesithi wayongathatha wathi ngabe sidonatile maybe ngogogo kumbe kulikhona abanye abantu abazihlanya lapho abayela kulokuthi ethatha umfana lo uma-Elli ngayizwa ukuthi inkulumo le phela umama uyamchisa so into le yaphila ekhanda lami ngithe ngizibambela ikatari ngiriyesa nje ukuthi vele ikatari asentshona ichaya ngazo ngafikelwa ukuthi ukufa ngabe kuyabuza bekuzasibuza thina emhlabeni bese singasoze sivume kadenzi ngiyakwazi ivinda mama lejami ingoma yona leyo engayingedeli yona leli ungacela ukuyibona emafonini abo mbonani khona ingoma yokuqala engakarekhodi ngishutwa umuntu wefoni ngihlabela yona le ngoma isaqalile udumo lukama-Elli ngihlabela ngenye indlela eyayilama-chasement phakathi kwathi umuntu wayembukele wathi mfana wami uyabona ingoma le ngendlela enza ingakhona akula umuntu ozabhala ingoma enjengale ingoma le ungayifaki ku status mina ngithanda izinto zami sezifakile thatha ingoma le uhlwe recorder if ungawutshela ukuthi ingoma le indlela recorder ngaso sibekwazi wathi thatha ingoma le uhlwe recorder ngani vela ngizisenda kuba cina be-advise umama abangane kwathi babethunywa kwini umama wagcina ekhipha $50 US wafonela istudio umama wami umabani umama ngathi kule ndimo wayidlala kakhulu uyabona wathenga ikatari manje usekhipha $50 US ukuthi umzali wakho emakhaya asupporte into ezifana nomculo uyayifunda mntana ngifuna ngesojeni bangumsizi wamakatari ngifuna bengutitsha but here is umama kaNation usupport iphupho lomntana wakhe lokuthi umntana wami uyacula umthengele ikatari which is rare uthe ngumabani sibonga umama ngwakwesibanda nguthandiwe sibanda hawu umadawu fodloza mhlathonga hlulwa thamba siyabonga umaqhoba siyabonga kakhulu wagijima wahlo umuntu osefonela uNeshi estudio wathi umntana nami ngifuna yenze so ngangile rhythm mwana ngachaya irhythm ngangile rhythm yamvele ngangishukela ngayizwa kahle kwabecha nje ngifika estudio uNeshi wathi mina njalo urecord Maskandi but njengoba usithi ufuna ukwenza so angiso umuntu ozayihluleka ngiyake ngirecordele unkinga njani ngathi kokhona okucha khona antonkinga vele ba recorda khona apha wabe sithi chaya ikatari yakho sizwe ngachaya irhythm yami wathi hayi kulo umuntu ozakuncedisa kuthiwa ngisabhoyi ulims uzakuncedisa uzakubambela isapho yakho lana le bass amna kula problem kulidi ngaleso sikhathi usabhoyi uyachaya lead because ngangivele ngibuyelele ngangapractice-angi lead ngapractice irhythm
so kuthe kwaba masinyana uSabhoyi wabuya sachaya ingoma liyana kwathiwa isimastiwe khonapho ibuye ngo8 ngo10 ingoma liyana ngahamba la engabona konke uNkulunkulu omkhulu ngo10 ingoma liyana ngahamba la nje ngifika nje ngizwisa abantu ngeso abantu behlanga kakhulu eNyamendlovu ingoma liyana choppers phela abantu othiwa ngomankwambi labo isikhathi ba right ukhona wadla wavula ipage wathi unguKing Nation waqeda endaweni ukuthi anti uyikhipha lapha wahamba wayirecord uKing Nation uKing wathi wamfaka yini yakwenza ukuthi angeke ngizibize nation mina understand le move ukuthi yini yakuinspire so okwabuye emqondweni ukuthi hayi sengibhala ukuthi mina sengihlabela ngingubani ngizathi King Nation kwafika into yokuthi mina ngizaba mkhulu ngathi phela mina ngimele benginkosi so angeke ngithi inkosi nation akube lesikhiwanyana so ngithenzi labe lesikhiwanyana into lengaze ngayiphupha semfaka isikhiwanyana ukuthi King Nation ngahle ngaqasa ukufaka status ukuthi King Nation so ngifika engibuza uNeshi ukuthi ngithi ngibhala ukuthi mbali ingoma le ngiyacabanga nansi indaba efikayo ngathi Nation kuyikuthi ngiyafaka status ukuthi King Nation ngathi bhala ukuthi Nation uNeshi wathi phela mina bangaze ukuthi Neshi so manje sithi Nation abantu bazasitshela ukuthi ngubani ngathatha ivele ukuthi King Nation ngiyana ngicaba indlela kohlobo King Nation so ithe iphumise emoyeni bhala King Nation umuntu lwana owayenza isimankwambi ngenxa yokuthi kongayenza ukuthi avela into owasomakwamba abaveli ukuthi bangobani lapha wabe thatha ipicture kamfowethu Elli wabe ifaka ungayinanzelela lapha etrend yakho wabe faka ingoma liyana lelokuzeni wabe bhala King Nation wabe vula ipage lakhe ngabe hayi into vele zenganze emoyeni ngana ngisiqonde kahle uTombro wami uthi ngithabana wathi fana ingoma yakhe indlela esihlupha ngayo Facebook uyahlupha ngakwazi vele mina lokuthi kuyahlupha phela nxa ngalitshela ukuthi ezami izinto sihamba uNkulunkulu mina le manager amphike sasingazani singanze ngihlala ngitshelwa abantu abana ama Facebook ani ngangisanda ukumeza kuyona ukuthi mfana ingoma lana oyihlabelile iyahlupha kakhulu abanye bathethisa abanye bathi so asazi abanye bathi bafuna ukubulala njani umama wabe khulu umama wazola phela bemzwisa amanye ama message ukuthi umfana lo siyamdinga uthiwa uzwakalele ekhaya umama wazola wathi ngabulala umntana wami wazola kakhulu uthi mphatheleni studio because I think inkulumo kakhulu ezaphuma ngingoma leyana kwakuyikuthi wena uzenza Elli yes wona usuzenza Elli and abantu bakithi i-problem most of the time izinto bazithatha personally udinga udumo Elli abaka understand ijourney yakho ekuthini okay in as much as vele njengoba sithi ukuthi ngi-inspire Elli Jofi umuntu maye ngi-inspire vele is bound ukuthi you will at first sound like him exactly we have seen there's a lot of times whereby abomxolisi besaqala ukuhlabela kwakuthiwa bahlabela njengabo Aleni oJabuta bahlabela njengabo Aleni in their storytelling umfana uagent layo uhlabela njengabo Mr Bones but if you look at the journey kaBones what seven ukuthi wafika njani lapha what transformer so it's unfortunate in this case you never worked with Insimbi ZeZhwane in what you wished ukuthi wena ufisa ukuthi usebenze layo but still vele you were bound ukuthi ekuqaleni you were going to sound like Elli because of and I think enye into also ifela ikhona ukuthi it's hard to be inspired by someone who's gone because akeke duze ukuthi okay sondela lapha sisebenze ndoda so kuizi ukuthi abantu bethi hayi ufuna ukuzenza yena ikanti hayi ufunde kuye vele uzafana no teacher wakhe eskillini then ukusu perfecta iskills zakhona ukwenzeni wena konkwana ukuthi abantu bathi wena ufuna udumo lika Elli ufuna ukuzenza Elli ngaqhuqa izitayela zonke aqhuqa vele mina ngase ngithe yabona ngaso nje sembuyela uMaskandi angisahlabela really ngase ngithe khona ukubazasala bekulalela vele mina semphushenjiya izilokhu ezikhulunywa yathi abantu babe kuthiwa kuma social media but do you think ukuthi kwakuyinto okumele wena ikujabulisa ukuthi at least bangizwa but the problem ukuthi sengipresenta njengoJofi or sengi you know
ukuthi at least bayangizwa. Yes. And which means I'm doing something good. Yeah. manje akufika ngakho kwa inkulumo zakho ndleza afika ngayo ngabona ukuthi ukungizwa lokhana vele sokuyikufa Yes. vela kuzange kwafika kimi ukuthi kimi njoba senzwakele kumbe ngisengaduma because vele ongekho vele kimi vele ngase ngifuna ukunyomuka Uyalimala kancane into leyana nxa isikulimazile iyakwenza ungasezwa ungasaboni okuhle ngoba remember abantu laba into abafuna ukuthi uyizwe ngokubi kuphela especially about yourself. Yeah. So uqina usubelieve lento leyana nxa ungekho careful. kuthe ngelinye ilanga ngisiye emashop nje kwathi uma sister dayise shop wathi ngike ngathi capture into emoyeni ade ukukhulunywa ngabanye abafana ithi ngutshengise nxa ngitshengisa that video kwakukhanya ngathi wababese power kwakukhanya kungu PK Mtungu lo stress maraga bekhuluma besithi uKing Nation kavele ebantwini echaya ingoma kuphumi kimi konke ekhaya bathi uKing Nation kavele ebantwini echaya ingoma lokho kwenzile efana abanye abantu abasoze bekujabule kodwa thina njengabalandeli usiduduzile wakukhuluma lokuzeni uMaraka khonapho wathi mina engikhulumayo ngingumlandeli omkhulu wensimbi ZeZhwane into yenzile unduduzile nyafisa ukuthi ngabe uyavela ebantwini uqhubeke lengoma into leyana yangani iyagcineka kimi ngahle ngacela ukuthi ensendele yangani iyagcineka yatshengisa umama but vento zakho nezazi ngase sivela Ngasathanda umama. ngoba laloba Uyashesha ngathi ngazama ukutracer abantu laba abakhulumayo into enganingi ukuthi ngizwe ukuthi bona bakuzwa kunjani lokho okukhulunywa into ngitracer uPK wahlwa thutshe seshola uthi kathezi ngifuna ukuthi urecord ialbum wawusele 2 months if I'm not mistaken ngifuna ukuthi urecord ialbum party amfuna ukuthi urecord lezi studio lezi ezisekhaya idrum lakho lapha indlela enilizwe ngayo liwona ingoma yakho kumele ukuthi ingoma le ngabe ihlanya so ngifuna ukuthi kathesi ubuye egoli indlela umuntu wesishanga icommand thezisa umama wathi laba kusondeze eduze baye bathi uthiwa usekhaya bathi uthiwa usekhaya bakusondeze eduze lo omunye wakho seceleni uyakhuluma uthi ube umlandeli omkhulu wensimbi ZeZhwane wonibona into ayini engabathabisa khona Wathi finga kubulala khona yazi lo munye umama wayengane ngaze ekhale but iyona le into kaNkuluNkulu yayisihleli phezulu kwami ukuthi na abantu laba bafuna ngichaya ini ingoma masinyane ngahlahlala sengicabanga ini ingoma engazikhipha ende ingoma lezi mina bengizibhalelwa umoya kaNkuluNkulu ngoba ngibe ngithi nxa ngihamba nomfana othiwa nguplay ingoma lethi intaka zilambile ngafikelwa kwesaba ukuthi mina ngithi abantu balambile bafuna ingoma banganja ngadinga amanye amazwi ahlakaniphileyo ngagcono ngithatha okunye okuyizinto but nxa ngikhuluma njalo kwakuzibuyela masinyane ngezo senhlabela ingoma lethi intaka zilambile abantu bafuna ukudla kodwa mina ngizile ngeemergency but isibindi sonesi angelazo so choppers uPK wasehlala emfonela uyabuya yini kumba ubuya anyabuya ngoba sembuyile lakho ngahlala sibili almost 2 weeks ngamtshelanga ukuthi ngikhona sengitshela abanye abantu abayihlobo ukuthi lo muntu ongalumbiza kakhulu egolayo ngizwisisi kahle ngoba la first time eqala umbona ngitholana nabanye abantu abaningi wasasingamthini protect lawo ntombo wovutsha. so nte ekhaya ngisuka umama waqala wathi umama umuntu othanda ukukhuleka wathi asikhuleke mntanami njengoba besitsho njalo uhambe uNkulunkulu ekuthatha indlela yona le uza kuthatha baxabana lo munye umali wathi ufuqele umtshana njalo vele avumi umtshana siyakufa mina ngizwile manje bentshengisa Facebook umtshana bamdinga uyazi ijarate ngafika kilo anti ngatshengisa ama message kuthiwa besimdinga usekhaya yona le message afika ngayibona ngalala but kunjalo ngase ngifisa ukuthi mina sendirecorda ngase ngifisa ukuthi abantu bezwe ukuthi hayi ukuhlabela nyakwanisa nothi khono kyana bakucho so ngase ngifisa ukurecorda ngicachile zibe sezivela ingoma zonlezi beze ukuthi mina vele ngifuna ukuthi so ingoma lezi ngizirecorda ngazirecorda manje jabu PK wazwa ngisakwazi ukuthi kwenzakalani lapha but ikhanya wanithemba sengicabangile wanithemba ngokutsho kwakhe ngoba yena wahlwa ntshela ukuthi ialbum leli kuzolontshela kimi eBeria mwambuza kathezani khona umbuzo ambuza kuwo ngathi abantu laba abasoze begadi speaker yini chaya bengiqoma ikhanda but yena waphendula wathi wakwabona bani gadi speaker kuchaya insimbi ZeZhwane
mina ngingumlandeli omkhulu la kaThesi ngingumlandeli Insimbi ZeZhwane but ngizwile ukuthi uya ngapi buya uzolontshela album leli hayi mbuya ngibona wathi manje gada uyiqala uzombona ngathi konke ngakwenziwa anzaye ngagada but wa sacrifice wa drive imoto wabuya ku ebuya ngamnika i-direction yalo munye umuntu wamile kwenye indawo wasengizisikepe uthe buya yawaye khona wathi samfikile lapho uthe khona lapha ngiboni ukamba njani lapha lo muntu waqala check umuntu lwana ukuthi uyedwa yini kwakhe uthe ngifika umuntu engahamba la wayesaba indlela wozwakala Mama days mina record album leli lingazwisisa kahle singitrike ephuma ithi inhliziyo yami ayiselavana ingoma zane zirecord ensesaba izidala zonke lo muntu ade ngihamba la vele besaba kakhulu ngoba upike yena wayengakwazi ungaphakathi kwethu evula imoto ehamba ngawe sithi ngene emotweni babethola umuntu ababesiyamthethembisa ethi ngene emotweni usethe umuntu lo ngazani umuntu losiqalisa ubone ngene emotweni sihambeni ndoda sijahile nami lo wajaha ukwenza njalo alani indoda yangikhala imihla singangeni but umoya phansi ukukhuluma kimi nathi asingene wangena sabe singena yazi umuntu ababemthwele babehamba hambe edinga iGPS lapha khona kwangani iGPS ayisaboni kahle Tuhazise lapha sesidlulile ngezindoda lwane engiqhweba sithiwa ngubharanga konkunzi mse ngiqhweba mzethu yabo Alright inhliziyo yenzani at the time sithe sifika esichima umuntu la into ayikhuluma opike wathi zwana ndoda asijikise sila ansesifikile la lapha sesisebenza wathi ngizwe ingoma lezi phela uSharon hambe ebantwini amastwa ngoba wathi ngayinovalo angesisaba lokukhuluma ukuthi phela ngithi azimastwa wasikhipha sinjani ngamqhubela zinjalo uthi umuntu uzangiquma lo wathi asenze so mina nya drive but ungananzelela imoto lana wanika ukuthi ngidrive yayihamba kancane ukuthi vele lapha ngibona ngani umuntu ofundi ihambe imoto abenyenzela okunye but uma wathi khululeka mfana asayenza ngiqhuma saqhubeka wanikeza isibindi vele ngisiyayuvele ngale siyalontsha ngafuna but would you say ukuthi in understanding ukuthi kwakuqhathekile ngonkwantu kwenzeka empilweni yakho ukwenza ukuthi kukunika isibindi inkosi vele kumele iyathwasa kahle kahle inkosi ethizini ezenzakalayo njengoba nanku usuzibiza ngenkosi kwakumele vele zenzeke zenezi izinto and ube wazi ukuthi in this case Jofi he came in at a very crucial time whereby abantu they were mourning ukushona kuka Elli so people needed something ezabathoba inhliziyo and needed somewhere abangakhiphela khona ulaka labo evente and then when at that time wavela so uzananzelela ukuthi most of maybe those people abaku-attackaya abaningi manje maybe sebe ngama-fans zwana ukuthi bathi yakuzwisisa khonokho semfonele ngamacholo chamaneni athi zwana mfana thina sasingakuvumanga uzwile kathesi uvunywa yimi uzibani nje ungabuza ubani uyangazi endaweni nje uzibani zwana mfana kathesi uvunywa yithi uyayizwa ingoma lena Insimbi ZeZhwane ethethi ngizobe sithi mabe bezami mina mfana sikuvumile ingoma yakho sizwile mfana sasingakuzwanga kahle into lana isinyenza ukuthi kathesi ngikwanisa ukubhala ingoma enjengale ngibhale ukuthi ngithi inhliziyo yami kayiselavala ngicela nilivumele sengifuna ukuchaya ingoma manje uzalalela ialbum ezophuma mhla ka5 November ungalalela le album leyo uzezwe ukuthi sewule difference enye enkulu kakhulu ngoba mina lo muntu engangamthola e-stage udaka wayengani e-studio wayenganidlabelisa udaka into ayingaphakathi kwami ngeke ngimtshela ukuthi phela lapho ungayenzi so ngangisenza but into engakupromise yona kathesi ukuthi ngendlela esengiyo ngendlela esensizwa ngayo into esingijabulisa ukuthi abantu sebengizwile ukuthi yikho kathesi esembonga khona ukuthi ingoma leni yayinceda lapha ngokuzwakala ngoba abantu sebenjani sebenzi njengoba sithi ukuthi into enhle ukuthi abantu bekulalele bekuzwe ngiyambona uSharon wahamba kakhulu indlela esimanga kakhulu thanks to ama TikTokers they do a very good job in promoting music you find out ukuthi abantu before be ku YouTube ingoma babeyizwe kakhulu ipushwa there are a lot of people that are pushing music yakithi ku TikTok
Olindo banibani, a lot of Epic people, Elli, Epigel, Okiwa. they are doing a very good job. Yeah. Thanks to our TikTokers. Khona umunye obuyayo so ukhatha kuthiwa ngumatema. Matema. Yeah, lizama ukuthi limlande kuthiwa ngumatema hayi uyeza. Matema, I think it's Matema 05 or something, but uTikTok uyenza. Because ungananze itraffic kaShero. Yes. Most of it. Of course uyabathola vela abantu kuShero lapana sizwa amakatari kaGetsemane. Lapana kanti vela lapana ubukopa insimbi. We understand things like that, but I think ukuthi ungalalela kahle there is transformation from udumo lwama-Elli ekuthini mawulalele kahle usilalela uSharon kuba lo shintsho lokuzithemba futhi emuva lapha yamuzwa udumo lwama-Elli ukuthi ubechaya but isibindi singekho ube withdraw kakhulu entweni eziningi besisalo lo valo lo lakhuluma ngalo manje kunjalo ikho khona konke sokusho so kathesi ngendlela esengiyibona vele nxa nginje so ngizwa ukusithi ngani yabonga kakhulu ukubonga nje kudlulisa ukubonga wonke umuntu okuthiwa ngumlandeli werumba ngoba mina endlela esembona ngayo akusela umuntu kathesi olandela irumba onganisupportiwe lo osele uzalandela why ngile belief enjani mina umntwana okhule eselusa ingizwe kahle manje abadlwani benja bayazalwa same day kodwa kababoni kanye but akuchazi ukuthi kabasoze bebone alright uthola ngemva kwesikhathi sokuyizinja konke sokubona usebona kodwa thina sakhula siluza uyathola uzothola lokhu sokubona lokhu akwabona sozinjalo kuyenzakala ukuthi ongakabona uzanjani uzabona uyathola umdlalo wacina ukubona nxa uhamba la igangeni izinja leziyana uthola uyobamba kakhulu inyamazana so kuyenzakala ukuthi thena lo muntu okade engakazwa kahle ukuthi siya ngaphi usazamthola esenguyosetshela abantu ukuthi siya ngaphi akusicala lokho njalo mina ngangimsoli umuntu ongakazwa asiforce umuntu ukuthi kazwe engakazwisisi umuntu kumele azizwele ukuthi lokhu kuyazweka kanti njalo injalo ibazala abadlwani bayo ayibakhotha amehlo ukuthi icela ukuthi la ubone ngoba losebone hayi I think lokho kunletha Jofi embuzweni lwana sike saba dlinjaha lapha I think la lumkantsho bomvu kwezomculo werumba uDJ Mapresa uke wathi yena ke ngesifiso sokuthi u King Nation ma engayiyeka ukucula njengoma Elli ungumuntu in the next 5 years yes ongakajana kakhulu owebe mkhulu kakhulu ngithemba ukuthi maybe njoba kuyinto edihamba into la ungabe uyizwile ena le yakuphatha njani ikuphathe njani uyizwisise njani umuzwa ekhuluma mina ngamthatha ngokuthi ngimlalele mina ngangimuzwa engathi wayalalela i-interview yami wambona ngani sengikholele kakhulu kunsimbi ZeZhwane ngizayihluleka ukucabanga into zami ngangingazitshela ukuthi ukhulumela evoicini ngoba ivoice you can't change ivoice ngavela ivoice yakho nevoice yakho but ngingedwa athi mina ngithi ayisiko konke engikuthatha ayisiko konke engamthathiwe but ngananzelela ukuthi umuntu lwana ubone ngani mina sengizahlala ngithi mangicula caba ikakhulu ensimbi ZeZhwane ngicine khona kanjani but ma ngingafocusa kusi King Nation ngingaba yilokho akubonayo ngimlalele but ngase nginanzelela ukuthi simuzwa ngendlela enjani ehlukeneyo kulabanye abamuza ngendlela yabo bona so ngase ngithi hayi akunisizi lutho ithi ngimuzwe ngendlela le ngithe ngimuzwa ngayo ngoba ngingamuzwa ngendlela omunye semuzwe ngayo hayi kungahluka gcina sokuyinto engayilungile kanti wena I love the fact ukuthi you chose ukuthi umuzwe ngendlela yakho ekuthini maybe wala interview ngayenza I think wasevidweni lapho khipha kakhulu ukubonga kakhulu kunsimbi ZeZhwane lokuthi wena kufisa ukuthi ngabe labantu besaphila lami ngangathola ukuthi bephethola ukusebenza la wabuya wathi wena kulesikhathi lapho ukukhuluma khona ngokuthi kule ndlala yengoma angazi wawusijini khona ngangichazisa kahle ukuthi ngizwile indlala yengoma mina ngike ngezwe ezinye inkulumo ezithi njengoba engasekho kuma-Elli abantu sebayalalelana yazi umuntu nxa ekhuluma ukuthi njengoba ungasekho ibhaketi impuphi siphelile umuntu uzadlala
ukhuluma nge-something akade pheka ngayo isitshwala aqeda adle of which nxa ingasekho akasayi kupheka isitshwala adle kusangenzakala ukuthi afe ngendlala but same time masinyani kwathutha umuntu lebhakede kodwa hayi ngizwile makhelwane ukuthi impuphu yakhe njani yaphela yena kodwa umakhelwane engazange athi ngicela phela makhelwane asela mpuphu umakhelwane wananzelela umakhelwane ukuthi kasela mpuphu sekhala kakhulu ngani edlala ithi abantu abamkhona phaka badlanga kodwa engatshela umakhelwane exoxe emaprozini umakhelwane azothi uyakhala umakhelwane ithi ngikhiphe ibhakede eliningi. So I think in this case uthi umakhelwane wabe le mpuphu lapha nguwe ukuthi abantu bedle isitshwala angithi don't you think ukuthi maybe inkulumo leyo sometimes singafika kwezinye indlebe ngenye indlela ekuthini uzama ukuthi wena maybe umuntu ayicula kuphela ngoma Elli laba abanye ama-artist alikhulu akulanto abayenzayo akucabangi kuno njengoba ngizwe ukukhala ngangikuzwa nami ukukhala ngangikuzwa nami ngakubona ukuthi impela abantu laba abakhali manga la and into ekhona ephilayo singazama ukubaleka ngale kweqiniso ngingathi ukuthi ubani kaculi kumbe ubani uyanjani but nxa ngendlela abantu lana ababekhala ngayo wayizwa ngayo ukhona wayetshengisa ukuthi uzabuya azwe ubunandini bengoma endlebeni zakhe so mina njengomuntu wasekhetha kuba yi-artist kwasokumele ukuthi ngibonise ubu-artist bami why ngangisenza njalo mina ngamamela kakhulu ukuthi uma Elli wayicula izaka that's why abantu babemthanda phela libona kunjani abantu abamfuna udansara together ngiyaxolisa ukukhuluma njalo abantu kabafuni ukuthi dansara together abantu badinga ukulalela ngoba izingoma zonke ayisize ezisicula sifuna ukugida ayisizo zonke sizicula sifuna ukwenzani sile ngoma ezokuthi sizicula abantu begide but ezinye ingoma sizicula ukuthi lo baba ekhaya achaye ingoma so nanzelela uma Elli kuyophuma umuntu omdala echaye ingoma ethi abantu abama elihlale phansi ngilakhela ingane abantu abami secret umuntu omdala lo kafaka ngendevu zamanga uyambona umuntu lo kulabantwana abadala kulami but ungabona umuntu omdala ezinika isikhathi TikTok phela into ezivike kade ezi umdala lo wayengikhuluma ngaye ngiyacabanga ukuthi ifoni vele ufakela ngami yayingekho uyitholi but ungabona umuntu omdala ezinika isikhathi sokuhlala phansi ephume ku TikTok elungisela into utshengisela ukuthi uyizwile wow so that thing ayivela ebantwini betshengisa ukuthi bamzwile uElvis mina ngiyafisa ukuthi lami umuntu nxa nihlabele ethi mfana menguzwile amfuna ukuthi umuntu wamncedla ingoma yami ethi next into engithethe isikhathi lepheni ngisithi ngiyayibhala omunye umuntu nxa idlale bese sithi next hamba awunjele nxa ungathi uyahamba endleleni abantu betshaya ingoma umuntu ethi dlulisa lokho lawo khona wathatha isikhathi sakho uyibhala angithi uthini kodwa ngeke ngikuzwe abanye abantu umzothi adlulisa silaleli lokho angifisi mina la kubalandeli bekuzwe kahle angifisi mina ukuthi kube lengoma vini one day ukuthi umuntu ethi dlulisa lokho kungangcono uqinisa ukuthi zimnandi zonke yazi nxa utshaya uqina usekela uthiwa yekela zithatha uyekela zithathani but ngijatshuliswa ukuthi uyahlangana nomunye umuntu umzeda kule ngoma leyana echechi madoda but kule ngoma leyana ekhuluma ukuthi mangisebenzile kumele ngikole but kule ngoma leyana kambali yes ngiyazwa abantu aba different kunyenza ngibe lamandla ukuthi next time nxa ngithatha ipen ngibhale ngiserious uyazi kuyachaza even ungatholanga imali ukuthi uzwa abantu besithi anqoma umuntu mfana into oyenzileyo ngiyayithi mina ngiyabathanda abantu omunye umuntu obuya ngemali kimi ezonika imali kwesikhathi uyabenzela imbonana usuke ecaba ukuthi mina kangilezi indlela zokuthi imali ebona ngani nxa ngithutsha kumfana lwa ngemali uzanyenza umuntu omkhulu ngingakwenza umuntu omkhulu ngenxa ukuthi vele ngiyalamba uyakuzwisisa but even ongela mali nxa ukwaba lale status sami ngithe umuntu even ohamba ngonyawo ngiyaludinga usizo lwakhe ngoba omunye umuntu olemali angakaniki advice yokuthi fana uyabona indlela yokucule ngayizawuchanisa lehlahla intsha so yenza so but umuntu ongela lutho kwesinye isikhathi uyakwanisa kube ngumuntu ohlakaniphileyo why mina ngithanda umuntu ongela lutho uyakwazi ukuthi ngike ngahlala ngiyeke kuhlabeleni but bekulabanye abantu abangani bayahlabela kakhulu kwedlulami
ngoba mina kade ngahlabela bengingela ndlela ukutshengisa abantu ukuthi la ngiyakwazi ukuhlabela kade abantu bayikhala ukuthi King Nation ungathi ukhona umuntu ongabuya le ngoma ephila kodleka King Nation but iopportunity kakayitholi eyokuthi avele ebantwini ukuthi unjani uyahlabela so you can find out uzothola ukuthi kulomuntu onjani ongaba lo mbono ongakukhuphula kuzingo kilo kodwa ongelalutho ongumasaka eyesabethi njengoba umfana lo Nation King Nation sedume kangaka embone ngaba wesikhathi abantu anthola drive iGTI so umuntu oyedwa hamba iGTI esabuthi eta ngizomtshela ngithi esabuthi phela lapana kuSharon kumele uphinde lapana lapha esabethi ngoba umbone ngidrive by then ngiyabe drive iBenz kaMtibi athi into zamankosi usona ngithola ismart kakhulu uyabunga kwazi ukuthi kwenzakale omunye umuntu phela ekhaya kubuke wafona omunye umama esinyisa khamise wathi Nation imntana nami ngiwosunje mphuma drive iGTI lichibilisa ukuthi senginje so ucabanga ukuthi sengithenga iGTI akufiki ukuthi phela ngenzeka ukuthi imoto ekhaya umuntu ekudrivise drive ekhaya ukanzo drive imoto ukunika umfazi wakhe sibambe khona apha ekuthini usukuhle wayifaka ku promo le yengoma entsha abanye lapha endimeni zokuxhumana kuyazwakala zingomeni uthi nankoke abanye babuye bethi phela ngudanko lo kodwa ke uthini ngakho uyakwazi ukuthi ibale lithi nankoke lithi ukuthi sokuvelile okay kungayenzakala enye into unexpected nxa umuntu wakhulela abadala bazathi abethi nankoke okwazi abadala uyakhangela eceleni really udanko ngesikhathi ngiveza iword elithi nankoke wayengeke ekhanda lami if ufuna ukuzwisisa kahle ukuthi udanko wayengeke ekhanda lami sengicabanga uma Elli ngimcula ngimvalelisa mina ngamcabanga esithi yekela ngimchaya ngamcabanga esithi Milad kuveneki angizange ngimcabanga esithi danko ngoba ngasithi dindindindindindi asithi ngithi danko nxa kwakuvele because lapana abantu nomuntu lesikolo yazi ngithi isikolo sometimes asisesidinga ama degree ingoma la ithi tribute to Elli ngani tribute to Elli ngezinye indlela vele kwakumele ukuthi kwapana engomeni yona leyana well something ngithi uyazi ngimkhumbula ngaye sesithi umkhuza uyala ekinyama kanuyoni nomphumelo banzi waxoxa amathendelo sethu waxotshelele engodeni awuyekela sosibuyela amathendelo ayeza kwamele ukuthi nxa ngihlabela ngisithi nxa ngikhumbula Elli ngimkhumbula ethi ngihle ngihlabela ingomeni straight but ngenxa ukuthi umqondo wami ngaleso sikhathi vele kumlutshwana mina ngendlela esengicabanga ngayo ngani ngingavalelisha Elli sengicabanga indlela engicabanga kube wafaka lezo zinto ngabe ngenza batshela ukuthi yazi ngize ngimkhumbule ngaye sesithi ngizwela baba kuvele ngakhuluma kwanye zobuhlungu ngase ngikase ingoma nale ngiyathanda ingoma yakhe yona le ngilokutshela abantu ukuthi ngiyayizwa kule GPS so ngake ngathi ukuthi nxa sengimkhumbula Elli ngikhumbula ngokuthi ngihlabela imessage yami yokumvalelisa bese ngisithi ngimkhumbula ngaye sesithi ngihlabela ingoma yakhe zeke ngendlela ayihlabela ngayo kwakuthi nxa sasisebenzisa isikolo because ngangitribute Elli ukuthi lami ngamfisa ukuthi ngimvalelise njengomuntu odlale indima encane empilweni yami yona indima Elli kimi ingabonakala ngani indima encane ngoba kazange wathi allo King Nation kodwa lapha lele khona ethuneni ivine ekhangela uyakwazi ukuthi umfana lwana yimi ngamenza ayibe kuleli izinto ayilolo ngoba engazange ngena kurumba ngabe lamanje kathesi ngikhipha ingoma kaMaskandi kodwa ke ngokuthi ahlabela irumba ngizithole lami sengihlabela irumba sengihlabela and nxa ngihlala ngikhala so ungizwa ngithi inhliziyo yami ayiselavala ingoma lezi nxa ngizihlabela lizilalele eSharon ngiyavika angiculiso yana mina vele ngingumuntu nyazazi olesiphiwo sokuhlabela when come to into indaba zokulungisela ukuthi ngitheni na yazenza ngiyazitshela nokuthi vele kunobani vele ngiyafuna ukuthuna kokho when comes into yokulungisela na abantu bengavele pride bethi hayi othu uyalungisela so kalungisele so bese isikhathi indlela athanga ilive umuntu usangeze ngathi ingoma leveli inje
ngendlela mina ngangayenza izinto lokho ukuthi kuthiwa uyakwanisa ukulungisela ubani ngayikhuluma ngisaka ukulungiselela omunye umdalo oyenza amafanize ekhaya umuzwe ngani nguye kathesi so khona ukulungisela ngiyakwazi but mina beside ukulungisela ngendlela engafunda ngayo ingoma through kuma Elli nxa ndirayima so kumele ngirayime kokhyani indlela ade rayima lezaka ukuthi ngithi ngiyakuthanda dali wami ngiyakuthanda dali wami ngiyakuthanda kokhyani ungathi ngikwenze ngingakwenza but angikuzwa yazi ngingavele like kathesi if ufuna ukuzwisisa into le ungathi King Nation ngilento nje ngihlabelela into nje ngothuni wakho uthi ngihlabelela into nje kathesi ungayethuka ngisanga kurayimela ingoma akadingekho ngikurayimela ingoma uyizwe ngathi ingoma esihlabela izulu ngothune lokho zwangena egazini so umuntu ngasithi hlabela so akaniki intshukuntshu ukuthi vele ngihlabele kahle unchayisa ngovalo ngicine ise church ngicela imvumo ezihlabele nje church sisase ku promo lapha hey uyathetha ku promo uthi wena bathi ngeke luchuni ngeke luchuni kanjani ezinkulu ziyala zithi yeke into zawo mankwambe uchazani lapha phela you can find that ukuthi umuntu othi ufana lo King Nation ucula njengobani ucula njengobani uyasijayela kwathini ufana lo bethola ukuthi umuntu lwana kanye emtholi mina abantu bonke senzongelwe ngabantu abangafika 700 ufana lo singambona lapha siyambona khona siyamqhuba kodwa isimanga lapha enhlanganayo kuze zwaqhawe manje bese uzibuza ukuthi mbani othi uzanquma imask mase mboti kulomuntu obodakale ayekuthi so umuntu lwana kalaleleli so bese ngithola ama advice ukuthi ungalaleli abantu laba abangazayi ngoqonda but sicela ukuthi umuntu engabiye zokutshela ukuthi yenza into enje umlalele ngumuntu yena lo oqondileyo kulabo mankwambe nje uchaza ngama mask lawo kakhulu kurumba atholakala maningi kakhulu ngingazi komunye umculo khona ukuchaza ukuthi uthola umuntu i1 mebheke lapha page 10 Elli 1 ngile ukusupporta Elli ukuthethisa awukuthethisa ubhoda ngale ukuthethise lihlangana athi kawe khona ukutshona alright uyakhuza ngabo mankwambe laba mankwambe abasupport uKing Nation uthini ngabo mankwambe because bakhona mankwambe bahamba bethethisa on your behalf balwe bethethisa laba bavimbe abakusola wena labo bengomankwambe abayekeli isimankwambe babulala umculo wakithi ma kulomuntu osupporta uKing Nation iqiniso efisa ukuthi imculo werumba uye phambili kayekeli isimankwambe ngoba ke mina ngiyathanda ukuhamba endleleni eqondile ngoba akusizi ukuthi ngoba kathesi sisend message ukuthi irumba ephambili ngiyathanda ukuthi the way ubona ngakhona izibekela wena hayi kakhulu hayi into yakhona ile vision ngikhulile yes ngibuye ngithi ngeke ngazwisisa ukuthi hayi le management sabe sisebenza khona sekuvumelana khona singavumelaniyo mangulalele ngibe sembona kwewa trenda video ka manager umanager kumphathanga kahle ukuthi wena kulabantu mebe basongayo bethi la wazwakala kwenye video engani usesonga ukuthi hayikhona ngumfana wami you understand ngoba lezi inkulumo futhi sokukhulunywa ngama restaurant emakhabitshini what hamba njani khona pana kuyabe sokunomnyosi eqhumile ka uyabe sephumile entweni yerumba anti into yerumba both on management la umankwambe siyavumela lapha ukhona uyabe sephumile both side ukhona uyabe sephumile nje anti ngeke ngakhuluma ekuqaliseni lingizwe kahle ngithe umuntu wonke ule 5 minutes you can find that ukuthi entweni yonke oyenzileyo uyasola usuwedwa ngiyokutshela abantu ukuthi inhliziyo yakho kayikwesabi inhliziyo yakho iyakutshela ukuthi wena kodwa umfana lwana umthethiselana but wena nxa kungaqhamuka omunye umuntu ethi umfana lwana umthethiselana yakwanisa ukumphendula enye lo umchaya impama but yena yedwa inhliziyo yakwanisa ukukhuluma ukuthi but laphana mbhayizile mina nginje nyake mbonto apha laphana mbhayizile maye mina indlela enhlakaniphe ngayo mina ukuthi ngithi ngiyaxolisa akukhiphi 5 rand esikhwameni sami hayi
vele ukuthi ngithe emuntwini ngiyaxolisa Jomi akukhiphi ngicabanga ukuthi Jovi akula kuhlakanipha okudlula la true ekuthini vele singabantu ungananzelela ukuthi lapha ngimende eceleni the best thing that you can do is ukuthi because angeke uhoxise lento oyikhulumile oyenzi the only thing ongayenza ukuthi ulungise ukuthi hayi ngiyaxolisa vele zingaphakama so zonke uyakwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ole demoni lakibo yazi ngasikhuluma ngedemoni isikhiwa idlozi khona umuntu ole dlozi lakibo elenkani yakwazi phela ikhonoko phela iZhwane elithele lona liyakhona ukutshintsha anti ngizama ukufanisa ngabantu iZhwane lichilo lathi lona liyakhona ukutshintsha sathuka thina njengamazwane ngoba siyakwazi ukuthi umuntu engathi yena uyatshintsha usetshintsha zabe sesikhala wenza so even antu yabona thina abanye okhulu bethu ngoba ngichithwa ngumprofit idlozi asontembi but intembi imsebenzi oyenziswa idlozi idlozi lika understand idlozi likakhulu wakho nxa lalilisela lingaba phezulu kwakho nxa sesikhuluma ngakho siyathi idlozi lakhe libi ngoba lilisela kodwa ke ma idlozi likakhulu wakho la liveza into ezimnandi lingahlala phezulu kwakho siyalichayela izandla sithi lenza inteni so amadlozi lawa kukhona elingeke livuma ukudeda but mina idlozi eliphezulu kwami liyakwanisa ukuyiti naro but liyafika ukuthi hayi lapha naro hayi awumela ngisebenzi and lisithutha kabi nxa selifika ukuthi zehlisa mphuzu kuyehla mina usanga izose engasaphendula ucina nxa kade simelana so usanga nganithembi wena ubone ngani indlela engixole ngayo ukucabangela sami kanti vele kwaphana semfuna ukutshintsha entweni yona liyani so into ebulala abafowethu bakithi labalandeli bakithi yikudeda uzuyehluleka ukudedelana lo muntu ivini lithu njalo nansi enye into ebulala abantu bakithi yihosport inzondo you can find that ukuthi umuntu akade enganzwa ngiproblem mina manager yami siyazwisisana kakhulu uyathola ukuthi umuntu ayisitha laye ebantwini abangela sikolo umuntu ayisitha lo manager wami nasokumele ngibe isitha so uthola ukuthi abantu labana into abayibangayo ngixolisa ukukhuluma awungeni indawo uthola ukuthi abantu labana baba ngumfazi wena umfazi wakho akawazi ulale la awumazi nokumazi lesosikhathi kodwa ke abantu laba into abayibangayo bonke bayazi but wena awukwazi but ngenxa ukuthi ukwazi omunye sungena lawe sungena sithi hayi lami ngeke ngenze njalo imanager yami vela ngeke kube njalo mina kulabanye abantu eseke sithethisane kakhulu kodwa uzwe uphike sithi hayi ngizakhuluma la but mina ngendlela enyabe ngizonde ngayo yena ngase sithi mina ngizakhuluma la lokuzibuza ukuthi so umuntu lo ngase sithi uzakhuluma la ukhuluma njani umuntu ocabana lami so umuntu lo wasomuntu right awukhulumi nami njalo uthini but njengoba ngitshila ukuthi ngiyaphangisa so uthole umuntu lwana akade ekhuluma kuba umuntu lesebuye la mzethi fana siyakuchaya la kanti kulama language lana ukuxolelana libuya pheso sidanya kuchaya fana awuyenzi njalo amadoda vela aqola njalo ngabe sekuyahamba njalo bese mbona ukuthi indaba ehosport ithi ukuthi ayisiza ngoba ngabe uphike uhospotile wathi abakhulumi njalo kulabanye abanye benithembisa ukunquma sibili kufika endlebeni zakhe nyabe ngimthemba la bendlela emthemba ngazo injethu uzatshintsha but umbone siyabuya lo muntu uzothi hayi fana ngizokwazi ukuthi umfane ekhaya iyabe sikhuluma bese sithi inkosi yami umkhulu empilweni yami so ngiyaqhuquzela ukuthi ngabe kuyayenza wonke umuntu asiyali vela ngeke sihlale sizwanana sonke yebo kodwa engiuchiye ebantwini ukuthi ungacabana lo muntu ubuyisanani ungacabana lo muntu ungahospoti umuntu eseceleni ukuthi licabane selibanenge ngoba kukhona phela enye problem elingazicreatela yona wena uzufise wethi ukuthi ngabe pay problem leyaphela kodwa ingasakwanisa ukuphela ngenxa yepride exactly khona umuntu uyabanjwa ipride ukuthi mina xa ngatshela umosha ukuthi ngiyaxolisa uzambe tshela abantu ukuthi uzanithatha njani usabile kanti usatshwa ngane egoli abantu besabe kaso wena uyobuthi uyesabile ngabe sabe ulani ngathi kwino la ngoba sesabi ukuxolisa vele wanzo ngiyaxolisa futhi kasikuthi ngiyenzela iside la ngiyenzela lawe ukuthi siqhubeke siphila ngoba mina ngeke ngijabuliswe ukuthi koloko especially wena uyibrand unje Jofi I think iJele indoda ikhaliphile icijile njalo iya understand emotional intelligence ukuthi ikwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi
lokhu makunje ikakhulu manje uyi-brand vele imkhonto iyabiza phoso laba kuthanda kakhulu ngenye imini uke wathi kule 5 minutes of madness so ngathola sokuyibo sephosa umkhonto saphela umnyaka ekuqhatshe lo muntu ukuthi ngicela mina ubuzodlala emzini wami ngiyavula so it's a fact ukuthi the same band that you inspire from baningi ababengayazi abanye unfortunately bamthanda even uma Elli ngasekho baqale ukuzilalela lensimbi zakhona baningi ababesika asikuzwa lokho ukuthi leli kuhlabelayo but manje umuntu okona umthwase ezegibele phezulu entaba esesilo kakhulu sezazi ngcono asibajaja abantu khona yiko ngicela ukuthi abantu abangakujaji maybe sithi thina ngokuthi indlela yakho iqale njani and uinspire kuphi even the greatest footballers ngombuzo uRonaldo ukuthi we inspired to uzokutshela maybe people that inspired you understand that Messi will say I play like Maradona and there's nothing wrong with that because vele kumele uthathe somewhere into oyifundayo but ubusu suhlakaniphe ukuthini ubonabo omankwambe esikhuluma ngabo bengakutshintshi ugcine maybe ufuna ukuhlabela usitshela ngokusibhukuzela maybe ngezidakamizwa ugcine usukhipha ingoma yethi yezidakamizwa usuhlabelela bona because they are not worth it noma ku necessary ukuthi maybe uthola ukuthi ukhuze but kulezikhathi zokuthi ugcine wona usuzitshintsha ubungwe bakho because uinfluence ukuthi abantu abasesayidini ngapha bayenzani sukhohla ukukhangela abasupportayo ukuthi kube yibo bodwa hayi awuthi ngihlabelela uJofi kuyami ingoma ingcono mbiza uJofi ukuthi ngibize laba abangekho necessary mana ngibiza uJofi ngoba nyakwazi ukuthi ongikhuthazayo uyangikhuthaza I think most of the time abaculi they fall trap for that Jofi 15 lo dumo lwethu lalaba abasithengela maybe izinto lalaba abasithandayo becine besenza abantu esingayisi yikho khonoko so into eyenzakalayo sisekuculeni njengakhonoko nginanzelela ukuthi isingitrekile abanye sebeyithethe ngenye indlela bengayilalela abakayizwa siqume kwapha lothi balethi mama ngathwala nzima ngicabanga into eyayenzakala kimi ngento eyayenzakala but ngiyakwazi ukuthi omunye umuntu angayilalela anti kathezi babe sagxika ukuthi uthenge uzamuza omunye ngalalela amaphisa ngale nxa lokho engakaboni kahle ngalokho engaboni usazabuya lokunye uzonhla nto yamuzo uthenze ekuhlanganise uyenza into wena fisa ukuthi yikho kono bala vele umuntu uyakwazi enxa wayenza idebate mina ngike ngayenza idebate esikolo bendokuwina nxa sithethwe sisikolo kuthiwa siyenza idebate wayenza idebate yokuthi kuthiwa ilife impilo emakhaya ingcono impilo edorobheni siyakwazi ukuthi impilo ekhave lingcono but ubungangithola mina ngikudebate ukuthi impilo edorobheni engayithandi mina ungikhiphe mfaka ngale kule debate uyanthola sembambe semkani ende mina bengakumela itown anti ukuthi edorobheni uyabona impilo edorobheni ichaza njani ukuthola bedliwa abantu bemakhaya but ade nginanzelela bengithi ngingafaka kwemakhaya ngithi imele amakhaya uthole bewina so into ade nginanzelela bengihlakani bengigijima ngithatha into ezimcijo ku debate lapha sisebenzisa amaphoyini asisebenzisa ukuthi iqiniso yilithi sisebenzisa ukuthi umuntu okhuluma into engqondo enganizwakala ngcono mbani even ulwana umuntu ekhuluma iqiniso silo engasekelanga ipoint yakhe ngendlela power yabingela power so kulomunye umuntu onjalo othi as long watholakala ukuthi phela nyakwazi ukuthi kathe seziyinkane eziseleyo ngeza abantu labane ukuthi mina ngamphumela egcekeni ngathi vela ngilandela ufana lo lalo bese zwile ukuthi into awufana uyachaya owayengandandeleli yona ayisiyo ukuthi etshela abantu ukuthi hayi mina umfana lo ngangingamlandeli ngesizathu sokuthi ngangicabanga ukuthi uyilokho manje kodwa sengithola ukuthi kayisikho but ngenxa yokuthi waphumela egcekeni wathi ake sikhambele ufana lo uthina uzenza bani Usubonile phela ukuthi ngangizenzi bani ukuthi uphumele egcekeni ukuthi hayi ufana mina ngasositha sakhe uThemba wathi uphumele egcekeni sikubone so andakwenza izinkani zedibate akusela into ongahamba ngayo uthi mina
omunye umuntu engathatha emiso lapho uthi ufana lo msondelana akali into angiyazi akutshela ngoba mina uqobo vela akula mntu athe ngazi yes bengizondela somewhere sengizifake ingomeni ukuthi ngendlela abantu ade berespecta ngomuntu ochonileyo mina ngikhulume so ngathi but akula gezeli ngelasipho njalo ngiyabe into nana mina ngiyabe ngayicabanga ngiyabe ngibona ukuthi into enjani right but umuntu obuya kimi mina ngambonga ukuthi hayi lapha nodube ngokuthi fana but ingoma yakho yona iyazwakala ngumuntu ofisa ukuthi siyake yebo umuntu ozokuchitha akakuthethisi uyakwanisa ukukhuluma uthi constructive criticism phela mina mfana mi umbona ngingakulandeli ngangusolela ukuthi awusoze uthi so kodwa hayi nguzwile mfanami ususithi phoke mawususenza kathi esenza so mina ngeke ngubambele iskhwili ngifuna ukukutshela mina ukuthi why ungamboni ku Facebook sizathu zami mina abantu abaku Facebook abanye abantethisa ngiyakwazi ukuthi basazaba ngabalandeli bama King Nation so ukuthi ubone ukuthi ngihlakaniphe njani inhliziyo yokuthiwa akayiphakelo ifuna ngabakwazi mali ukuthi wena ukwambiza mama straight ukwambiza mama yazi ibinga ukuthethelela ukukunike enye example sile nhliziyo zokuthethelela abathethewe bengamfakazela umfazi lingaphambanisana kuthele ngamanzi abilayo likhuluma usupholile esibhedlela kodwa usale kulesikhathi likhuluma umqolele umfazi ihleze uyakwazi ukuthi ivini umfazi wesikhathi ngathi epheka isikafu simnandi ngathi usithi ingane yakho ibona ikhiwa lapho ungadli isikafu sosiyasebile ukukhumbule le nto that's why ngingafuni ukuthi ngifocus ku Facebook mina imazi ukuthi umakwambi mbani and omunye umuntu sengathi la lengoma lethi ngisike bani angimazi wena ungekho khona bazi ukuthi kulo makwami mina njalo isitha sami esiku Facebook angisazi lo isitha sami bewathi kangimazi engabi le inhloni zokuthi ebuye ethi se right angimazi ngoba umazi even engaze bode ngapha ethi yena kade ngasositha sami nyamamukela njalo angifuni ukuthi mina ngibe labantu embakhethayo sensithi lo akwambiza ngomama kutheni ngoba vela ayakuphele kodwa kathesi mina ngifuna ukutshela ukuthi umlimo mina ngikwazi ukuthi mbani wesitha sami othi niyayizwe mfana lo ufuna intanga yefuna intanga lothi mfuna intanga imazi engabuya kathi sethi fana una type yathi take switch mbuzi sengizibeke amazwi so lokho yakuzanisiza ukuthi nxa esevuke right mina yakwathi uzabona vela into abanye sebenguza nanzele esebona uyabuya kahle ethi ayifana ingoma ngizwile siyabe sesikhipha album ka 26 ethi fana ngizwile ingoma ngiyabe ngingele ubuhlungu bokuthi umuntu wakwathi intanga ngoba imazi eyithola so ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ngabe uyakuyendla angithi ukuthi mina right kodwa ke ngiletha amazwi thina siyake sithi uyasefa ngikhulumela ibale likhuba umlandeli angalithathi ade lingazikuyo belisiya komunye ayisikade ngikuhlosile kodwa ke ngikhuluma ibale likuyakhayo awuyali mani ukuthi kungathiwa 1+1 esikolo wena kuyikuthi kwathi 4 izolo namhla sizwile ukuthi 2 usiyalisile ukuthi 4 hayi 4 ayasenze khonoko ungeza ukuthi answer kuthiwa ngo2 la uyathi hayi hamba ngo2 teacher engazwanga kahle ianswer kuthiwa ngo2 ikho sikuzwa yasocala ukuthi kathi ungakwazi Jofi ngicabanga ukuthi bengazi ukuthi uKing Nation umuntu esayigcina sidinga upart 2 kodwa ngicabanga ukuthi kusekhaya la thuba saselikhona ikhala amaciko akithi ikhala abantu bakithi inkosi ithi na i-podcast yabantu kulento engiyibona lapha nayana ngijabulisi ekuthini le is a question to management udinga kakhulu ku indima zokuxhumana esifana lapho Spotify yabona ku YouTube khona which is a very good thing kodwa ngakuswela ku Spotify angijabulisanga la into lapho iTunes engithi ukuthi asonto ehluphayo kufaka enzathi phela asomlando wakho futhi umlando wani wemanagement engicabanga ukuthi bazisebenzela kuyo because uyileyani imbali eqhakazayo impela and with what we are hearing singathi thina bathi ngoluka George you are destined for greatness ekuthini ungaqhubeka uyibambe ngaleyo ndlela udisciplined because iart kakhulu ifuna idiscipline ifuna njalo lokuthethelela konke okutshoyo ukuthi ezinye izinto azingene ngapha siye ngale and imanagement la ibisebenza gadalala wena ukusiyekela umculo wakho ukukhulumele kungabe nguwe ofunza abantu I think ukubonile kusenzakala ngomculo wakho oyirelease njengamanje and unanzelela ukuthi hayi labona abocabanga into abakuthandi
kusasa engavuka umuntu okona njilo futhi a biggest fan yakho ukuthanda kakhulu. So I think ukuthi more work needs to be done on upackage umculo wakhe Jofi laye as a brand and forget ukuthi akunanzele vele ukuthi abantu bazahlala vele beqhathanisa and ukuqhathanisela umuntu uzakhuluma kufunayo abanye they mean well abanye ngilwana ukuthi vele khona kade ukuthi kulomuntu okuzonda ukuthi ngoba wazoma umuntu esithi la muking nation yamzoni kodwa angasayivina la ingoma yakho eyodwa ukuthi akujaje ngayo. So I would say abafuna ukusesiva la Jofi lapha ama projects alandelayo yini ukuthembisa abaculi chilo lapha ukuthi hayi uza ngamandla and looking nation okuya manje mkhulu kakhulu aba expect vele uma umculo se expect ukuthi umuntu akhule aqhubeke akhule and umculo werumba siyawuthanda kakhulu because we are able to identify ngawo ingoma la noma ichaya phela songayizi house kodwa ubusuqakhile ukuthi ngibani or routine kumbe ngwe South Africa but chances are uzacabanga ukuthi ngwe South Africa kodwa ikatare mayichayile uyabukwazi akulamntu okukhumbuzayo ngesenkhaya. So abafuna ukufisayo lapha ukuthi bekuthole bakuthola kanjani abafuna ukubhuka njalo bakubhuka kanjani njalo lokuthi wena utholakala kanjani angithi bakulandele kuphi lama project njengoba sibuzile lapha Jofi ukuthi ama projects alonyaka ngo2024 usiphatheleni abantu abalesifiso esikhulu sokuthi bangasibhuka ngabe imchado ngabe ngamaparty ngabe yini ngabe yipi imisebenzi baxhumana lathi kunambe ezizavezwa ezizavezwa lapha iscreen. So kusenzakala njalo uKing Nation okhulumayo akupromise abalandeli ngiyalithembisa ukuthi njoba ngihlala ngisho ukuthi iminyaka le esibhekane la ilandelayo kangisoze ngiline kudle uzalumisa ngesisu engizameka sure ukuthi ngidlule khona ukuthi ipen yami ibhalile imessage ezahamba ehlala enhlizweni yomuntu kungenzakala kulento engifuna ukuyidlulisa indaba yepersonally kithi njengabaculi ngicela ukuthi beyikhiphe ukuthi nxa ngiculile ingoma khiphani ingoma ukuthi ngiculele mina personally mina vele nxa ngifuna ukuzihlabelela umfazi wami mina nxa ngifuna ukuhlabela ngiyathatha ikatari ngithi hlala la ngimchayela ingoma afuna ukuyichayela yona but ingoma engisihlabela ngisithi nansi ingoma isiphumile ingoma yakho kumele uyithathe wena ongakwanisi ukuthanje ngami kodwa phinda khona pha awazwanga angicela awurepeat khona pha abalaleli bomculo wethu thina njengama nasa ikamera lapha khuluma labalaleli nababukeli abalaleli bomculo wethu esiusenda kibo lingawuthathi personal ukuthi umfana lwana uziculele ingoma yakhe uyithathe njalo nxa ngicule ingoma entombazana ngiculele wena ukuthi nxa liseziqhukwini kumbe usiyathayimela inkazana yakho kumbe ufuna ukutshela ingoma yakho ukuthi uyayithanda ungaba lenkazana okuthiwa ngumbhali kumbe ube lenkazana okuthiwa ngusihle kumbe ube lomntwana okuthiwa nguSharon ngiyenzele wena mina owami umuntu umfazi engithandana laye makuyikuthi sokufikile ukuthi ngimtshele ngengoma ukuthi yamthanda ngithi hlala la dali umculi isikatari yami la uqalisa ukuchaya ingoma yothando ingene kuye ayikhona ebantwini so lezi esiziculayo abayekela ukuthi ngingathi ngiculile ubusungiphuza ukuthi kanti wena wacula ngombhali umbhali umfazi wami phela kanti wena wacula uSharon ngumntana phela umntana wakho uculele yena umtshele ukuthi mntana wami ngithi kuwe imessage engunika umbhali nxa nsithi ngiyamthanda mina umbhali nxa umbhale umfazi umtshele ukuthi ngiyakuthanda mbali uNkulunkulu kanika iremote yokuhambisa ilanga ngoba nxa ngihleli lawo litshona masinyane ngitshela wena ukuthi nxa uhlezi lo mbhali wakho umtshele umbhali ukuthi ngicela iremote uyavuka utshintshile lina ingoma zama King Nation ngithanda ukuthi lingizwe kahle uthi nthini uyatshintsha umfazi wakho uyatshintsha mani ula ube romantic umtshele idala ngizizwa kahle mani umphathe kahle uyathi umtshele ukuthi lunwa indlebe nxa wazi uyalala emathangazini uthi ngicela unwa indlebe uqeda usuchaya ifoni ivini kusegangeni ivini kusemasofeni la usuchaya kumbe kumbhali ngisakhuluma ngoba ngisanda kungena kulomculo ingoma yokuthandana layo ngekambali so angijonganga bani ikuchoba lenqini so uyayithatha ingoma kambali
ingayisithi wezinsizwa sihlakaniphela umuntu wesilisa wadalelwa umfazi wena uzibona ukuthi yena lo mfazi wakho laye wadalelwa wena so nxa usithi uyamthanda ayikona ukuthi mina yathanda engithanda abafazi babantu but mina wami umfazi uyakwazi ukuthi nxa sensithi ngiyamthanda ngimtshela ukuthi ngoba mina wami umfazi uyakwanisa ukuvuka etshintshile amachaziment echaza ngesinye style so ukuthi ngabuyela e-studio kanengi phela lokuziyabhala bhala mhlawumbe unje so but mina anti very ngihlalela le katshana ehani uthe uye ngenina la machaziment mhlawumbe isitori sokuzenzakala ukuthatha athi lina nyabe ndinika every year ingoma zabayifazi zabo intombi wena elibathandayo phela soze ndincince yakunika ingoma ukuthi ungayitshaya intombi yakhe ingathi ukuthi ikhumbula uKing Nation ingoma yami nxa uyitshaya khipha uKing Nation ekhanda intombi yakho nxa itshaya ingoma le ikhumbule wena nxa ufika entombini yakho always chaphe ngiyamthanda yena umbali nxa idlale ngaboni mina abone wena lisemaphaneni kathana ay intemba lizwele babukeli ama podcast amahle Jofi uthini lapha yazi undoda lo akho yedwa kukhona okuhleli phezulu so sihlala sithina every episode yethu ezakala la iba spiritual ukuthini kukhona okufika kuhlala emntwini yebo ukukhulume kuyena that's why ku different uzananzele ukuthi kuba nomehluko vele lezulu like la chaya kancane every time nxa linganetha sesikhuluma nabantu abadala so ngifuna ukugcizelela mphinde ngibonge before sulvala uhlelo ukuthini ngizwe kakhulu into esa emotional intelligence eshota kakhulu not kubaculi kuphela but especially ebantwini bakithi abase especially in the public space ukuxola ukhulume ngakho ukuzwa abantu ngendlebe ezingu9 not ezingu2 ukuthi maybe lo ngabe sitsho so ngoba yena eqonda ukuthi lo maybe ufuna ukuthi aqondise lo ufuna ukulimaza ungaku accepta khona okyana uyaba le peace ngoba iyo kakhulu into engithethe kuye lokuthi I think le ngoma zakho ngelinye ilanga sibili nxa kungenzakala maybe sichayile ingoma ethiwa emotional intelligence bazabuza abalandeli beroom khathi undoda lo sesithi ngoba uzwakale ngumuntu oyiunderstandayo lento and kukho lokho siyabonga profound ekufikeni kwakho lapha awulahlekanga lathi futhi asilahlekanga ukuthi sibe lawe la but isayoni ngizwile ngizwile phela impostoli impostoli ayazazi anta wonti lathi sizalwe impostoli so umuntu wakhona yabe ngane yachumayela yabe se ekukhulumeni 2 minutes bese kulomoya ofikayo kungabe nguye okhulumayo yebo inko ngithi bantu bakithi ngamaciko akithi lawa okumele thina sizakhele wona yebo siziphakamisele wona sizenze lokho esifisa ukuthi bebe yikho khona ukuthi ngenye imini King Nation simbone chaya kubeni Melika le la ku Poland leso kubona kusenziwa ngezinye izigaba zakithi so asandiseni kakhulu uthando lokwakha and less inzondo ngoba labo bengabantu abaculi sometimes sebesole kodwa singaunderstand ukuthi hayi laba ngabantu ibathinta kanjalo balezimuli ibathinta kanjani lezi zinto because most of the times izukucabanga ukuthi umculi hayi ngama robot strong uJofi siyakhuluma noma yini esiyifunayo singabhala noma yini oyifunayo ngoKing Nation iyafika kubona ngoba labo bengabantu and ngama creatives kumele umqondo uhlale uvulekile kungela into ezibasinda emakhaya so that beqhubeke besiphekela limzwile echaza ukuthi hayi mayifuna uhlabela intombi yakhe uzayihlabelela bebabili erumini kodwa ngomuza sehlabela e-studio usephakela isizwe so ukuphakeleni isizwe asiyakhaneni sibaphakamise nje especially in upcoming artist normally kulokubuya abomkantsho bomvu abakade bayihamba le ndima so sibone ukufanele ukuthi sike sihlale la ephansi sixoxe abantu bezwisisa ukuthi hayi ungubani uKing Nation and esiyapi ukwenzela ukuthi mabe khona abanye abantu abangaze bekuzwisise kahle laba kuzonda ngoba bezwe something bezizwele wena la ku podcast yabantu umuntu bese decide yedwa Jofu ukuthi yena ucabanga ukuthi njengoba mase ngimzwile ezikhulumela yedwa ngiqhubeke ngimzonda kumbe cha londoda ujulile ucijile ukuthi deserves ukuthi lami ngimnikeze ithuba ngimlalele ngena ku YouTube hambe subscribe lapha landela uKing Nation
I think they are working on a project njengoba sisho ukuthi iyaBantu iphuma mhla kabani i-album lethu sizalikhipha liyaphuma mhla ka-5 5 November. November. but before 5 November kule masingle nesawathola Hayi isingile elizalithola ngeliyaphuma mhla ka-9 9 bani 9 March. 9 March so 9 March abantu bazogida kuzajayiva kakhulu lithini ithini ingoma yakhona Isingle track esayikhipha ithi ngicishe ngadangala. oh yona lesibona ipromo yakhona Yeah. itrend ngicishe ngadangala Yeah. ucishe wadangala siyaxoxa ngenye imini Hey. ucishe wadangala Babukeli, balaleli wonke umuntu olandelayo ku-comment section lapho zama ukuthi usixoxele ukuthi ufila kanjani after uzwe le ndoda ixoxa ngoba silokuthi mangabe sibuye lapha sazoxoxa sithanda ukuthi lathi silalele sifunde uchilo uJC rap addict emalangeni nje uthena ihloka ukuze licine selicijile mina liqale liswayilwe ligqulwe liyenzweni so angilalela istory sika londoda la adlule khona la lapha sekhona manje kuthiwa it had to happen nxa sesilibeka ngesilungu Njalo. ukuthi ayikho into eyenzakala nje kodwa uphekiwe la uyamuzwa nxa ulalela ukuthi uphekiwe iJele kwakungaso mistake as painful as it was kodwa kwakumele adlule khona ukwenzela ukuthi namhlanje appreciate impilo mfowethu sicela ukubonga futhi ukuthi usivakatshele thina sikufisela khona ukuthi ukhule ube yilokho uzudlulela lokho wena ukucabangayo njengoba uchile ukuthi khona okuningi okubona khona eliplana le management thina sikufisa ukuthi sizokuthiwa uKing Nation is the first artist ohambe wadlala eUK nxa kuvuma sibonge kubo bonke abantu osebenza la bemanagement everyone Campro Studios siyabonga podcast yabantu sesifuna ukuyidedindawo siyabonga danko